kakapa ai khona kakapa ka nnete ba re dilo ka moka di aperetsi a mo dilo ka moka di nametse and one dilo ka moka ga tsona bona di shupa 96 number 3 FM gomme ga gone bothata ba ga botse ere ke timele ka mola go moroka ka molanke ke no mo fase ba ka seng ke a go tamishe moroka a ke go tame malome ka kapa ke a go dumedisha a ke dumedishe ba ka difokeng a ke bue ke dumedishe baruti ba porofeta mangaka setšo ke a dumedisha batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša ba gešo ba lli ba rena ba lekgono re a letama magagešo le berekile kudu go tloga magaeng go tla fa mo go nyakega nnete fela le sa le gare le sa ntšha letšhogo le sa nyaka gore le gopole dilo ka moka le sekatlela rala le lebetše se sengwe e re ke no re malome ka kapa ke no tšea motsotso o monnyane ke nyaka motswadi o e le go gore o phela ka sello ke tlo no go fa motsotso o monnyane o bolele le nna motswadi wa phelang ka sello a phelago a lla re ka gare ga lapa la gage bana ba bereki go phela ka lešata o a rogwa ga ana boroko dilo di šešerekane ka gae motswadi wa llang a reng bana šiba bona ke babelegi bana ba ka ebile ba buile modimo ba o ba file masea re kgobokane ka gare ga lapa re dikišane 80 bana ba ka ga batswe ka moka re no felela ka mo go teng ke nyaka motswadi wa reng ke sahletše ke lekhu le ntshahletše ka ngwaga ke a boloka ke nyakana le motswadi wo a tla foune gone jwale a tla kgone go kry-a thušo ke nyaka banyalani ba ile go gore ka gare ga lenyalo la bona magagešo a go sana taba ya go ya foiyeng a go sane taba ya go ya ka gare ga digwara go a pala go a tonya go tloga go pala ke nyaka batswadi bao ba mphounele gone bua leso ke tle ke boledišane le bona re tle re kgone go ka ba thuša ke nyaka sello sa ngwana wa llang a nyaka nthušo then re tle re kgone go mo thuša a tla kgone go tseba gore o thušega jwang ke tle ke kgone go lefa difounu ke nyaka batswadi ke nyaka sello sa motswadi motswadi wa llang a re ngaka moremi ke a hlaka ke ka gare ga mathata dilo a di loke ka gare ga lapa go hlakahlakane ngaka moremi ke tlabile bana ke a bajwa bana ba sa tseba gore ba ka dira eng bana ba lekile go dula ka gare ga le nna ebile ba bang ba felleditše ba felela ke mmereko ke nyaka ngwana o e le go gore ba mmethile ka moleko wa gore ka morago ga gore ga gabo go be le mokgwa wa lehu mmereko wa gage o fele a sa tsebe gore o sentšeng mmerekong ke nyaka go boledišana le ngwana owe magagešo ke tlo no le fa nako e nnyane fela ya gore le foune le bolele le nna and then ke tsebe gore ke le thuša kang ka lebaka la gore go sasa ga moremi go a berekwa difuthu di butswi dikapo di butswi go thegiwa mebele go butswi go tloša leswiswi go butswi mahlatse a gona ditaelo di fihlile ba buang ba balwetši ba swanetše ba tsebe gore ba santše batle ba fole re na le metsi a e leng gore ke a sediba sa bophelo a e lego gore magagešo ka kua mmereko ona ko go alafana le lena ba le ba buang le sa foleng ka letšatši le le tee sekgahleng bakodi ba lentšu ba ba lekwerago ba re le ya kae le ka sefole batho ba fola re a tseba moporofeta ga a tumišo nageng ya gabo mara se ke nyakang go se bolela ke gore o tlo lebelela batho ba ka ntle ba fola lena le gona gomme ba gausu le sa fole magagešo le santše le itukiše nako e ya sepela a ya emela motho nako ya tsamaya ba go tseba ditaba ba tluo lesega ge ba bona ngwaga o fela go se nento e lokang e lwa ntwa e thata ya semoya o lwele bophelo ba gago o lwele tšwelopele ya bophelo ba gago o lwele mahlatse ya gago ge o le motho wa semoya o rapele ka thata o bolela le badimo ba geno gore taba tša gago tša semoya di loke a ke ba fe only 10 minutes malome ka kapa ya go bolela le bona batswadi bana ba ballang re ba ko gore bothata ba bona keng ba kgone go ka kry-a thušo o sahletšwe a o tsebe gore molato keng o dutse ka gare ga lapa mo gongwe lapa leo le rekile le na le dirapa ka gare
a gone bophelo go no ba leswiswi go no ba tlhakatlhakana bolela le moroka gone bala ba biletse difounu malome ka kapa re kore bothata ba bona keng re tle re kgone go ba botsa ditaba gore ba tle ba kgone go kry-a thuso re a leboga moroka nomoro tša mogala ke 013 11004060 013 11004007 ke a di bušeletša 013 1100406 le 013 1100407 wa mathomo show mcrs o mo moyeng dumela mcrs dumela Hello. thobela thobela Le kae moroka. re gona le kae Ke mo si ngane ke lo tsa di tlhakatlhakane me bra. lo tša gago di tlhakatlhakane ntate moses go tlhakatlhakane eng re kgone go ilokiša Mona mo go nna mabo tsamaile. Ke ne le tax shop ana I perform o dula kae kgole o kgaoge mcrs o mo moyeng dumela Hello. thobela a re gona rra lena wa ra re kgopela le boleleleng godimonyana re kgopela o kukelentso gannyane wa rra o re botse gore ko wena mang o dula kae Na ke nna Mampedi ke mashita mampedi go tswa ga mašite ga mphatlhele re ya go amogela wa rra o re o tlhokofaletse ke mosadi napile sa re tlhokofala ke ntate pele ka 2007 ngwago no ka mme tlhokofala ke mme le ka go lo ke le tshwara tšhelete ya go lo ke ka morago ga gore mamago a robale o ile wa ema ka maoto wa nyaka ditaelo tša go hlapa tša go tloša leswiswi le e leng gore le ile la tsena ka gae le tsena ka mokgwa wa lehu di ile ka gore le ka tsona ga nyo le gammo le ke tsela mare ya bona gore mara go sa no pala o nyaka eng mo bophelong pa mpotse nto o e nyakang and then ke go nyakele taelo o tlo o itšee ka gae dilo tša gago di loke bophelo ba gago bo tswele pele ke nyaka gore taba ya go phela ka sello mo go wena e fele nke go be tswelo pele godimo ga bophelo ba gago tore la paletse ka mogare nna ene mo go lwa ge di ga nna motho mo le yena gore tlhokofale ka mogare no go bokana ka ga ya go loke selo re no ya go le nna di tswe le kgobokane ka gae a go ne nto e lokang motswadi o robetse ga itšedi ya lena mathomo o robetse mmereko o wa gana ge le kgobokane ka dilo tše ka moka di fasitšwe mogala ba gešo ke kgopela gore re bolela le manketse ga mphatlhele mampedi ke kgopela gore o tle ka gae ke kgopela gore o tle ka gae go fihla o re ke nna mampedi ola wa go founa radio ke nyaka go bona ka moga geno go e ba letswelo pele mogala ba gešo a ke re go nwele ka moga geno a go berekiwa go ne nto e lokang le dutse ka mokana ga lena o kgonne go founa mo bua le bona go founa mo go go rietse kore go founeng ga gago ke ya go amogela gore ke ya go thuša lapa leo la geno wena e tla gae John mo la ga nywalo ke tlo le ka bojotlhe ke le le gore ke bolaile gore ke be ke tla ke tsile ka tla mo ne msa warra lwena theeletša ke tšea founu tša gago a kere nna le wena re tlo bolela re o gahlana jwang kae a kere ge go kgonagala le ba bageno ba be gona kere ka gore re ka se thuše wena o nonnoši a kere ya so wena o tlo re founela and then ke tlo fa difounu go bua le ka moraga gore ke fe difounu o foune o re ke nna mampedi o ke founeng gone bua le ke tswa ga mphatlhele and then re tlo go thuša ke ya go leboga thank you warra mcrs o mo moyeng thobela le kae a re gona rra lena re bolela le mang kae o bolela le khomotse mmutle ka mo lefatshe la Lefiswane thobela khomotse mmutle Lefiswane ra go amogela nna ke ngwanyana wa dingwaga di le 30 a ke na batswadi mama o tlhokofetse ka 2020 and then last year ga tlhokofala ba buti ba ka babedi ba šiana fela ka dikgwedi o mo tlhokofetse ka May o mongwe a tlhokofala ka July so ever since mama tlhokofala a zanga ra tlhapisiwa and then re bana re le 11 mo mama re 9 gone bjanong
so ka mogae re kgobokane ka mogae ga o loke selo le kgobokane ka ga ya go loke selo ya ke re two ya bana ba ka mogae ba bedi o mongwe ba bedi ba nna boyfriend-eng and then ba bedi ba bashimane ba ko toropong ba toga mara ga o loke selo rena re setse re le o ka re le 5 and then re na le bana le mo gae go njwa le go bolela so ga itšedi ya ka nyaka nnete tšhelete go namela go sa utle ka kua gae ke nyaka go ria mohlolo godimo ga bophelo ba gago ke nyaka go ria mohlolo wa gore lapa leo la geno nke le fetoge ke nyaka go tla go go riela se sengwe se e leng gore o tlo re go fetša go se berekiša o tlo bona diphetogo ka mogare ga lapa la geno alright ke kgopela re go sasa ga o kgonagala o no tla go fitlha gore ke nna khomotso okay o tlo bona gore ke tlo riang khomotso wena o fitlha gore ke nna khomotso ke tlile dillo tša ka moremi go boditše o nkwele ke tlo go botša gore go tloga mo re ya kae alright ke ya go leboga re a leboga ngwaneso 0131100406 mcrs o mo moyeng dumela hello thobela wa rra re bolela le mang kae kotela mo ke la hloka ina ke tshwe ke jesu ga ke ngwana ga ke fone o swere ke sejišo se go riang sejišo se wa lomega o kwa dipeini se a sepela ke kgopela re mo fete ka baka la radio mcrs o mo moyeng re gona rra lena kgaitšedi ya ka ke mang kae ke mang Winnie mang Polwana all right nna ke ne le bothata ke ile ka tlhokofalela ke bana a 2017 harbe ya ka ya boraro ka e le mokibelo ka date e one wa tlhokofala o mongwe gape ka ngwaga o latelang ka 2018 o mogolo ka 2019 wa tlhokofala mogalabe ene a tlhokofalela o motseng wa bona taba ya gore ka gare ga lapa ga itšedi ya ka go le robale ka date ye one gantši ke fela ke lemoša batho ke re ge o ka bona le robala ka date e one ka kgwedi e one ka mengwaga ya go latelana go na le letšwa le ba le berekileng la tatamoloko ya gore le latelane ka mokana ga lena le fela ge o a fetša go robala o a tloga wa go bitša o ga fetša go robala o a tloga wa go bitša o lapa la bolena le tlo tswalela ka mokana ga lona ene gantši ntwa go swana le eo ge e berekiwa o tsebe gore go na le ba bang ba difamily ba leng gona ka gare ba e lego gore go no se gogišana ga botse ene go ne le se sengwe se e leng gore ba se tseba mara ka gore motho wa go se leka o tseba ke setlhare e nyaka yeo kgaitšedi ya ka e nyaka ntho e re e bitšang gore ke phekolo ya meropa o tle le bana ba geno ba ba šetšeng re tle re bone gore le thuša wang gobane ge le ka se emelele latla phekolong ya meropa goba la se latla nyaka thušo le tlo fela ka mokana ga lena ene makhua gona a e tlo ba batho ba go ba bua sebaka e tlo no ba bolwetši ba ka pela ya ba gore wa tsamaya bolwetši ba ka pela ya ba gore wa tsamaya or o ka kry-a e le gore batho ba reversitše letšwa le lena le ile lla le bereka ka mogae ge le fetša go robalelwa ka morago ga lehu le bohloko le le ile lla ba gona gona ge re robaletša zanka ra dira selo solanka le sa dire selo bona gape ge o robaletše o sa dire selo o tšea mohu wa geno o mo fa dira gore dira di berekane le yena go bohlokwa gore ge motho a robetše le ge e le gore mo gongwe ga o tsamaye ngaka o tsamaya kereke bitša moruti a tla a dire se seng sa gore a robadiše motho o gore ba babe ge ba ka re batla mo ba palele ko go ka mo kry-a so ge o kry-a e le gore lena ka moo ga e le robaletša le dire selo batho ba tlo no tšea bona bakhuba ba bolena ba tsoša seriti se sa bona ba se berekiša bošaedi gore se tle se le fetše ka mogare ga lapa la geno moruti ena ile a re thuša a tšea dinepe tša bona re wa ba roba ka se robadiše motho ka senepe go tloga go nyakega gore mmele re robadiša mmele ge go ne lehu ka gae moruti o lekile ka mokgwa ka kgonang ka gona o lekile mara le a bona gore go sa tšwela pele re ka se mo blame moruti ba leka ka mokgwa moya o mmotšang e tlang le rena re boneng gore re a buang ka moka re a leka gone makgona modimo ke yana a tsebantše ka moka o tla re thuša re tla thuša le tsona taelo tšela tša moruti ra bona re bereka bua mara motho ga a robetše o swanetše o bereke mmele wa gage ka lebaka la gore go bohlokwa go robadiša mmele wa motho gore le seriti sa gage se kgone go robala ka gore go ka motlogela wa re wa go robadiša seriti o kry-a ile gore šetse ba setšere a kere senepe ke moriti ya motho o nkwa gabotse kgaitšedi ya e tla re tle re nyaka pele re tsebe gore batho bao ba bolaile ke eng a na batho ba go bile mokgwa wa batho
goba go bile mokgwa wa gore ke letswa goba go bile mokgwa wa gore batho ba ba modimo ba ithobaletše ka ge e le gore modimo ba ba gopotse ore go diragala mara a go kgonagale gore modimo a ka re gobatša ka deite e tee ya go swana le gona ka mengwaga ya go latelana go ne se seng se se sepelang ka mogae o nkwela kere ya so e re ko go botse wena o phelang ebile o kgonneng go thietša lenanego le go ra re ko wena o tlo ba mophološi wa lapa la geno tafolkopo ene mathata mantši kudu mathata re a amogelang a go tšwa go badudi ba tafolkopo ke a mantši thata go nyakega gore mo tafolkopo nke go emiwe ka maoto ka lebaka la gore dillo tše di tswelelang ka thoko eo ke tša thata kudu di swana le dillo tše di tswelelang ka mothoko wa kgobokwane tša mehla le matšatši a ko go botša kgaetšedi ka labobedi le lengwe le lengwe ke berekela kua Jan Fest ka hlatlolanang ge o ka palela ko go ya hlatlolanang make sure o tla mogara mošebo le bana ba genu re tla re bona re le thuša buang lekhu ge le lentšhi le tla ka gare ga lapa go na le taelo e bitswang motswalela lekhu ye e leng gore ge e kry-a e le gore lekhu le tlhola ke baloi re kgona go le emiša ra emela le e leng gore modimo o tla tla gopotse motho ka gae gona modimo o tlile gona kušwa re ga e tla o tla tla gopotse mokgalabo o e leng gore ke kgala phela seng bana ba bannyanano tsa matopa le bana ba e lego gore sa le baswa re sa lebeletšitše di botse go bona ke a go leboga a re a leboga ke nagana re kgaetšedi ka bele wa mafelelo moroka le ka no ba fa di-phone number gore ba ba paletšego ke go tsena gone jwa le ba lešaleng morago mo kae ya ke tlo kgopela go ba fa di-phone number ba tle ba kgone go founa magagešo re na le sejari ko tafolkopo e bereka ka labobedi batho ba swanetše ba tsebe gore moroka ka labobedi ga a be gona o berekela kua hlatlolanang kua Jan Fest re ne sejari mo ga matlala mo ke headquarter mo ya tsebagala ba bantši ba e tseba H 23 motwaneng mo ga matlala gausi le letamo location a gona go e nyaka ka mola Facebook wa rena o no re DR Mremi wa go e kry-a fao magagešo ro bula sejari kua Witbank ke tlo kgopela gore ba ba tlogang ba hloka thušo di-direction ka mokana ga tšona re tlo ba fa tšona ka kua Witbank ko thoma go bereka beke tlang fela ke bereka ge batho ba dirile ba bookile re tlo tseba gore ro thuša batho ba ba kae le gona and then ra ba fa letšatši ba re ke Seangoba 4044 ke address ya Clarinet ke mo re tla beng re berekela gona ka Witbank Pretoria re sa leka go lokiša ge batho ba ka gopola ga botserile ra ba fa lentšo ra re ka kua Orchard re sa le gare re sa aga ofisi e leng gore e tlo covera batho ba Pretoria ke lebeletše lebakeng la gore batho ba tsoga ka masa magagešo ba tla kenu ba bang ba tlabe ba fetša ba wetše ke mokgwa wa gore ba kry-a dikotsi ditseleng gobane ba kitima ba etla kua ga Mremi kua headquarter ene ba tlabe ba feleletša e le gore ba gobala so ke le moroka ke leka ka botsohle gore ke kgone go covera setšhaba se sa gaborena mokopane go botšišwe jari e be e bereka le kgono e bereka ka abuti a e bereke ka nna mara ba e leng gore ba hloka thušo ba around mokopane ba seke ba tšhaba go founa ba foune ba bolele le nna then re tsebe gore bereka buang Witbank go bereka nna Pretoria go bereka nna Jan Fest go bereka nna mo headquarter mo ge le ntlhokile le tlo kry-a Mmakola ke mošaile ka mola ka go motshepa ka ge e le gore o thwasišitše ke nna ene le ba bantši ba e leng gore ge ke bolela mo ba tseba gore ge ke bolela ka Dr. Mmakola ke bolela ka mang ke bolela ka motho e leng gore ge ke se gona ke yena a ntshwarelang ka mola gae a berekang ke ne le mangaka mang a e leng gore ke bereka le ona magagešo ke bereka le bona ka botshepegi ke rata go lemoša balwetši ka moka ba batlang go nna gore ge ke šia motho ka mola gare ga sejare a ke šia motho e leng gore a ka šala e le gore o dira ntho e leng gore e ka tla ya ntshenya leina goba ka riska ka maphelo a lena ke šia motho wo ke tsebang gore o na le maikarabelo a go bereka mmereko wo ke šia motho e leng gore ke a tsebere go ka ba le molato o tlo aparela nna ke šia motho e leng gore ke a tseba gore motho o na le botsebi le gore mo a ga ka negang o tlo founela nna
so ge ke se gona ke ile mo gongwe ke biditše ke a mabaka ka lebaka la ge ke le motho ke kgopela gore magagešo ge le tlile ga moremi le re le hloka thušo thušagang mo e leng gore le hloka nna difounu di gona le tlo mfounela ke tlo di-appointment le lena ge le tlišitše molwetši o tla ba le gare a fola go na le gore le jike le molwetši le re le emetše moroka o gona o ne le lena ka semoya tsentšhang molwetši a fole ntane molwetši ga a boa o tlo kry-a moroka re tswela pele ka kua gare ga lapa la gae ka mola ke bereka le mangaka a ile go gore ke ya ka mola gae re yang gore le ba bone magagešo le kgone go fola maikemišetšo wa ka ke gore molwetši a fola go sa kgathale gore o fodišitše ke nna go sa kgathale gore o fodišitše ke mang a leng ka kua ga moroka motho mo le mong a leng ka mola ga moremi le go ngaka se le swanetseng go se tseba gore taelo nngwe le nngwe le e tšeang mola e feta ka mogare ga matsogo a ka pele ke na le nako ya ka ya gore ke ya go ria ditaelo ke na le nako ya ka ya gore ke a tseba gore ka nako e so ke santse ke ria ditaelo ke di bie mola mmakola ga ntšha ditaelo a tsebe gore taelo e ke a entšha mare ye e tswa ka letsogong la moroka ke rata go lemoša batho ka moka ba e leng gore ba berekile metsi kua gae ba tlile ka ba swarela motse ke a le kgopela nako ya dipula šiona e batametši a re hlokomeleng gore re tle re lokišeng pele dipula di tla a ke nyake gore pula ga e tlo tla ka magadima a mathata a e tla gore hlagišetša bothata le tle le re moremi ga a le botša le no tla ka kua ga moremi la re nako ela ya dipula e fihlile jwale moroka o ile re tle re tšee taelo ye e lego gore o a tseba yena gore ke ya eng kudu ye e tlo berekang ka gare ga malapa rena kudu rena a re bereketšeng malapa ebile ke a kgopela gore batho ba e leng gore sa le ba etla ka kua ga moremi ka January ba hlapa ka January ke kgopela gore le tle le boele hlapeng gape magagešo ke nyaka tšwelo pele go lena ke nyaka go bona dilo tša lena di loka dira di rata dira di sa rate di tla be di a bona maphelo a lena go e ba le tšwelo pele modimo wa gabe lena ye le go gona botate mogolo wa lena le bokoko wa lena ba le nyakela tše di botse ga ba le nyakele tše dimpe tlogelang go lla le dutše mo le go gona e tlang go nna ka mokibelo be ka go feta ke beditše mathwasana ka moka ba ile gore ba thwasitše kua gae ka ba botša gore buale re ya go bereka ke ile ka ntšha lentšo ka re ke kgopela gore ngaka ye nngwe le ye nngwe le ge e se ya thwasa ka kua ga moroka ge o te tseba go rekiša setlhare sa stroke setlhare sa bolwetši ba gowa o tseba gore o kgona bolwetši bo bo rileng a o ne balwetši o dutše ka gae o tswa go thwasa kae kapa kae setlhare seo wa se tshepa mphe sona ke le moroka rekiša ditlhare tlogelang go lla mangaka le dutše ka moo gae a re berekišaneng nna le lena a re berekišaneng baporofeta a re tlogeleng go sebana lesebo a le ka se thuše motho ka selo a re tlogeleng go sebana ke nako ya go alafa setšhaba ke nako ya gore setšhaba se se fole gobane se se šalang ke gore ge re šala re sebana re le mangaka re le baruti re le baporofeta re tlaiša setšhaba sa modimo ke nyaka gore nna bjale ke le ngaka ya setšo ke re ge o te tseba gore go na le taelo o e swereng e tla go nna mphe yona and then ke efe molwetši a fole ka lapeng la gago go be le se se tsenang go na le gore o hlo o dutše o lla o phasa o botša badimo ra go tle motho badimo ba go file bohlale ba gore o dire di-product batho ba fole malome ka kapa batho ge ba re nyaka ba swantše ba no founela 071 398 1508 071 398 1508 goba ba founele 060 959 0303 060 959 0303 goba o ka founela 079 170 9862 079 170 9862 ba e le go gore ba nyaka go ya go buka ka kua Witbank wa te tseba gore o gausi le Witbank magagešo a ke le botšeng le no founela nomoro ye ba tlo le fa di direction la ngwadiša re lo tla neng ka kua Witbank nna ke le moroka abuti o tlo mpotša nomoro ke le fang ke abuti ka kua gae ge o ne le bothata ba ga moremi ba sa go swara ga botse ba go šaetše rena bana ba ka kua ga moremi ga mmogo le mogalabe moremi monga motse o founela nomoro ye 076 451 5924 076 451 5924
o shaeditše ke ngaka ya ka kua ga moremi wa thwasitšeng ga moremi wa e founela founu ye wa mmotša gore ntate moremi ke ne bothata le ngaka mang o thwasitše ka moo gae a buti ke yena a tšeang maekarabelo a gore rena ge re bereka ge e le re ya le shaetša and then a tle a re omanye ge e palela yena o tlo re biletša ba e lego gore rena re registerile go bona so ke a le kgopela magagešo ba ile gore le nyaka go ya ka Witbank founela nomoro le bookeng lo tša lena ditloloka malome ka kapa a ke leboge sebaka re a leboga ka nnete moroka a lekwagetše ke nagana gore ga jwale metsotsong e lesome seswai fela go itšwela go ere ya lesome ke nako ya gore mohlomongwe re ka molago molli wa rena wa letšatši nke re go kwa gore na ga botse o re go baba kae o re go bohloko kae o re dilo di senyegile kae kgaetšedi ya ka madume wa fetiša wa titsebiša gore ko wena mang ka moraga fawe ke moka wa refa ditaba tša gago tše di dutšego tafoleng se re se kgopela go jwale ka mehla re kgopela le batheletši ba bangwe ko gore nnete fela tafoleng ga re kwe bose ge ntše re go botšiša dipotšišo thata e le ge re kwa gore go ne nto nngwe e ya shota ga e tšwelele jwale wena ntle le gore re tle re te fatele nnete yeo ka mokgwa e leng gore mohlho mongwe e tla kwagala e se gabotse re kgopela re o no e tšea ka mokagana nnete eo e be mo tafoleng gore o tlo kgone go hwetša thušo thobela ke dumedisa batheletši ka moka ba motse community radio station Professor Moremi le ntate ka kapa leina la ka ke lebogang Cynthia Molekwa ke tswa ke le ko Nokaneng thobela ke tlile ka mo kgašong ka gore ke tlile kgopela thuso bophelo ba ka bo tlhakatlhakane ga bona tswelo pele mara sa mathomo ke kgopela ka gore ke kgopele tshwarelo mo di-family tse pedi tsaka because of mathata ka a ke tlo bolelang ka ona mo a tlo involva di-family tse pedi ya ga bo mama ka le ga bo papa ka so ne ke re ke ba kgopela tshwarelo gore go tla mo stationeng a se o tlo expose di-family tse pedi tse kore ke imetswe ke tlhoka thuso ke na le mathata mme wa ka o tswa kwa Ranamane ko Sehoko a nyalwa ko Nokaneng kwa Molekwa then ba nyalane ba tlhabile a ba fetse o tlhaba ba kry-a Stan ra nna ko Nokaneng ne le family ya mme le ntate le babuti ba babedi le nna kwa bofelo re ntse mola ba botlhe until ka 93 abuti wa ka kore mama ka le papa ka ne ba nna ko toropong and then ke nna le babuti ba babedi then ka 93 o ke molatela na fetsa sekolo na fetsa matric a ya ko Joburg a yona ko Joburg ka tshwanela ko boela kwa bo mamaka ka 94 then ona ngwao wa 1994 mama ka tlhokofala then ha tlhokofala ko ha bo mamaka a yo bolokela ko ha bo mamaka so ke nna ha ke analyze mathata ka o ka re mathata ka ke bona tlhakatlhakano e thomile ko ka gore mamaka o boloketse kwa habo and then a ke tlhaloganye hona no ke le so ke boetse ko steneng sa mamaka then ke bona bophelo bo tlhakatlhakane wes ka baka la gore dilo tse di ntiragallang ko steneng sela a ke di tlhaloganye ka nako e gore ke emelele ke tle ke nyake thuso ke bolela so ko ntlong lo a o sana nto e berekang di-TV di-fridge everything ye me di-radio dilo mamang a ke itse gore go iragetseng and nna ka he ke pholositswe ne ke sa itse gore le gore ke tla gae ke boa ka mo gae ka gore ke buile ntse ke tsamaile ke nna ko Lofanteni ko Digwala ke buile ka 2014 ko Steneng sela so ka fitla fela a ka phasa ka irang ka gore ke pholositswe ne ke sa di dumele tseo tsa gore tshwanetse ke phase ke ireng ke makala dilo he di tlhakatlhakane ko ra ona nto e lokang gone bjanong gona no everything e eme ga ona ntho e berekang di-phone ke lokisa phone e feta 2 weeks fela ya ema so this is why ke emeletse ke bone gore mo o ka re go na le bothatanyana and ke bone gore bothata ba ka se ba gore ke rapetse ke fastile I've been fasting ke fasta di-7 days di-3 days go no ka re ke ira dilo worse so this is why ke tlile mo ntate bo Professor Moremi re ke tlile go kgopela thuso bophelo ba ka bo tlhakatlhakane bo stakila ke tse re go iragala eng and then go tloe moe gona nong o na le re ile le gore go tlhokofala a butako ke molatelang le ena a tlhokofala
na o tlhokofetse ka 2018 setse ke boetse ko nokaneng but the problem ke gore ne setse ko re nakwela ntlong e tsere ke ledimo like ke boetse re ahile 3 room ya mokhukhu so 2 room ne tsere ke ledimo go setse 1 room but ko Lofanten sele ra nna le ra kry RDP ra ira kwa borena because of a kry after mama ka ba molokela ko soko di-family tse pedi sele wa nna o ka re le separation nyana ra sa tlhele re boela kwa bopapaka ebile ra tšhantšha le difane ra boela kwa bo mama ka ra nna borana mana so now re le ko Lofanten he a buta ka tlhokofala ra bona re lapele le setseng ke la ko Lofanten and then ka gore ko nokaneng ga go a rulelo nka se kgone o tswela pele ke re irela funeral kwale ke re tsa funeral ela re o e ntshetsa ko Lofanten le gona mo a wa nna le direction because of ne le rena fela nna la buta ko mogolo ke rena ba ne re le busy re prepare leso leo e be ra mmoloka ka he ke pholositswe a ona like a ra ira selo no re molatile ko sepetlela ra mo isa mosharing ra a twa mosharing a tla ha ira boloka ona ntwe re irile ntwe ne ke ira ko rapela fela so ke bona ka re ona le diphoso tse dintsi tse di rahetseng hona mo le di swai ke le ke thomefatse ke tlo inyaka ke inyakisise gore bothata pila bo mo kae and e ntlisitse mo hona bjano ke a gore ka weekend e fitileng kwa bo papa ka ne ona le ngwana nna boa komeng ko ha re ka ke bolela re lapa la pholoso e ba re tswa ko ka kwa ntatemolwaka nele kwa bo papa ntatemolwaka nele bishop ya ka mo kerekeng ya pholoso so ha ho phasiwe ha o iriwe selo so re beile le situation ya ne re na le ke re bidisitse ting e sabela then tingela he sabela e ba re tsa bucket ne re bidisitse ka mo yona re tsamaya re bya ka mo setlhatlheng sa bomme re e tla ra ipotoka ka kobo re feta fela re e tla la ebile re khone prepare ka gore ka mo a borena ka mo re na re dumela mo ile gore ha ntse ona le mebereko re rata bopi ba ting ya o bela so mo bosiung he ntse re le busy re prepare re tlwetse tingela ile ka mola tingela mulla wa tloga wa e tshwara o ya tuka he o tlhela go boela e tukile lore wa tuka le bucket le ya sala ka maragwana mara tingela ya makatsa ya sala ile yona so ya sthube ya selo then ka makala nna gore wa isirela selo ene ya stale di tshela senne le molora ba itimele kana ka metsi ba senne le molora ya senne le mushi then nna ka bo 5 mola ka tsaya pizza ka e bya mola ka gore dosta batho ba tshiwa batso ka tsaya pizza ka e bya mo mollong ka re ke apea tingela he ke le busy ke apea tingela ka re ne ke bona isa thube ka tswela pele ka leeto la yona la gore ke feleletse ka e apea ke le busy ke e apea ne ke apere toulu ke tsekeditse ka ona gore no tong then ke le busy ka ona ke fetlela le yona ke bona ke tuka mollo ke tuka toulu le tuka mara a ka afsha lona nne ke re so a ke na le ba ja ka afsha mara toulu itukile so ka bona re bothata ka ke tsere ha nyane ka ipotsa maybe ka gore ke thoma apea dipitsa tse kgolo a sa ntse rena bana ba banyane ba ka kwa borena kwa le ra apea dipitsa tse kgolo so ka ipotsa maybe ne ke le mo mollong ke batumetse thata ratsa ka re maybe ke nna ne ke batumetse mollo thata mara he ke boela ko hae maybe ka manta le sonta tabele a ntshwara hampe ka re ao mollo ka re ho na le bothatanyana o tlhakantsha le gore ngwana ka o tsamaile a namela fru a boela mmerekong ko makgoi then ha tsena ko Pretoria o kry-a le gore tšhelete a eteng o latlhile tšhelete wa founa re mama ka bo 7 ke prepare o sae a re mama ke kgopela o tsamaya o ye bus stop o ntšhekela tšhelete gore a ka busa tšhelete nna then nna ke thomo ditlhakantsha ka re mo o ka re o na le bothata o ka re tshwanetse ke emelele ka maoto ke tle ke lokise ka baka la gore dilo tse di diragalang tse setse di le wese o ka re di tswile mo controlong so ke yona ntho e ntlisitseng mo ke bona gore o ka re ho senyegile bjanong go senyegile ga itsedi yaka go senyegile thata le gona a go a senyega ganyane a re thome mo before ke re ke feleletse yona pizza ele ya tingela he re e tlhatlhola re lebela re ra e tlhatlhola ra kry le gore lotwana la yona le fele ke kry-ile e seka mentsi so loto le leng le fele and then mola ne le like
ke nna ke ema ke tlhotlhetsa mollo a ke dipitsa tsa di-aluminium Yeah. ba re di fisa ke di-plastiki or eng maybe o itlhotlhetsetse ka dilo tsa plastiki mara ke nna ne ke tlhotlhetsa dikhonne di omile ga zanga ra ira even if ne ke kgopela bashimanyana gore ba ntlhotlheletse ga zanga ra berekisa plastiki mole so ke yona ntho e rileng gore ke bone gore ae e re ke emelele ko tlhoko o nyaka thuso ka re bothata o boima ee ga itsedi yaka a ke go fe maele ngwaneso o motho wa phološo o tlile gore na wa le ka mangaka a setšo o tlo nyaka thuso a go ne molato felo ebile a go ne modimo a ka go kwatelang o tlile plekeng e right lapa la geno le sa tletše ke dira lapa la geno go senyega dilo tše dintši go tsena ka gare ga phološo go phološwa a se bothata fela o se ka lebala batswadi ba gago batho ba bantši ba ka gare ga phološo ba te tsenela kereke a gone molato bothata bo bogolo kore ba lebala gore segaga bo bona se reng go na le dilo tše dingwe tša segageno go ka se diphethi di ka feleletša di go hlolola mathata go ne dilo tše dingwe tša segageno go ka se di šale morago di ka fetša di senya bophelo ba gago modimo o mo rapela ka mehlale ka matšatši o itima dijo mara ga o kry-e dikarago go na le lebaka la gore why modimo a sa kgone go ka go araba a ka se kgone go go araba ga go le kudu ge e le gore batho ba ballang ke medimo ya geno ke yona santseng le ilokišetše se sengwe gobane karabo tša gago di mola e leng gore o swanetše o lokišetše ba geno and then re go fetša go ba lokišetša and then modimo a kgone go lokolola mangeloi ya geno a go fe mahlatse le mahlogonono lapa lela la geno lela sa mathomo dilo a di a senya ke lena di sentše ke batswadi wa nkwešiša dilo ga di a senya ke lena di sentše ke batswadi wa bona ka gare ga lapa go ka bona go e ba le mollo o tsebe gore go ne le se sengwe se e leng gore ka mogare ga lapa ba ka be ba se dirile mo kgorong ya geno goba a ke re ga bo papa go be go se ne ngaka a ke itse ntho e ke itseng kore ntatemogolo wa papaka ne le bishopo ya pholoso ya baptist okay ge o ka bona ka gare ga lapa go etla mollo go ne le kgonagalo e ntšhi ya gore go ka ba go tshomilwe dipheko goba go ne le diaparo tša kereke tše di tshomilweng mollo ka gare ga lapa a onke o titliša mollo o tliša ke mollo o ileng wa ba gona o e le go gore o hlola ke lebaka la se e leng gore ka mola gare ga lapa se ile sa diragala so tabeng ya go phološa gore o se ke wa arabiwa go a kgonagala ga išedi yaka dira di go latelela gona ka mola gare ga kereke o e tsenang ke batho ba bantšhi ba e leng gore ba kgona go ba ka gare ga kereke dira tša gago di go šale morago ka kua gare ga kereke ge o rapela ba go thietše gore o rapela o reng tsona thapelo tšela wena o di kgopelang ba di tšee ba di fetole maphelo a lena a ka gare ga leswiswi ga itšedi yaka segageno se re ge go ne lehu ka gare ga lapa le santše le hlape o ka se hlape leswiswi la lehu ka go rapela wa loka go ne dilo tše dingwe e leng gore segageno fane ya geno ka mokgwa e leng ka gona e gapeletša gore dilo di diragale go swana le gone jwale abuti o robetše o ka se tšee motho ka go rapela go ne dilo tše dingwe di nyaka kereke go ne dilo tše dingwe di nyaka batho ba segageno gore ba phete ka yona nako ye wendene ka morago ga gore ba phete ntane o te poelele kerekeng o tsene kereke o ka se laelele mokhu ka go rapela o ka se robadiše mokhu ka go rapela why ke bolela so go na le department ye e nyakang batho ba kereke o ka se bone ge go robetše motho ba re ngaka e eme mola e a boloka e tlo ba moruti wa bolokang motho ka mangwalo mara go a go laelela moya wa motho go nyakega batho ba bagolo ba mo laelela ebile ba mo reta ka mokgwa go nyakegang ka gona ene ge e le gore motho o robeletše maybe ditseleng kae go nyakega ngaka ya setšo ye e leng gore e rutilwe ka go tšea motho e leng gore o robetše fale so taba ya abuti go ne kgonagalo e ntšhi ya gore a ka no ba se ya robala gabotse a re tsene tlhakatlhakanong šile ka mola ka gare ga lapa la geno ka gare ga lapa la geno le ba ba kae sese ba bararo le ba bararo mara re setse re le ba babedi yone bjanong o robetše ee ke o bolelang ka yena kere o reng o robetše
a senka latiwa ga botse ke nako le ka gare ga phološwa kere alright ya o ke tlo go lokišetša yona ya o ya mathomo santšere ya go nyaka go tseba gore na ga a robala lebaka la gore a se ke a robala ke eng go bohlokwa kgaetšedi go hlola maphelo a lena go bohlokwa go phetha ditaelo ene go bohlokwa go rapela modimo dilo tše ka mokana ga tsona di bohlokwa o ka se tlogele ye wa lata ye wa tlogela ye wa lata ye dilo tše ka moka di bohlokwa motho o swantše a di dire ka mokana ga tsona bophelo ba gago bo thomile go senyega ka ngwaga mang nna ke no hola ntse o se monate ko re nka no re sele mama tlhokofala nna a senke ka no phela monate ke no tlhokofetse ka 1994 ka ke na le 10 years sele bophelo ba ka bona nna complicated o tloa yona nako yo okay ka lapeng la geno go nyetše mang ga ona wa nyetseng ka lapeng la geno go bereka mang a re bereke nna la botaka lapa la geno le na le leswiswi sese lapa la geno le na le mathata a ileng gore a mang ka se kgone go a bolela mo radiong a tlo nyaka ge ke dutse fase le wena le a botire a bolela mola mmago le ngwana bo lena ileng a robala le ile la tlhapišiwa mma ka mama ka gore na ile kwa bopapaka ba sele ba a ke lasbon ke ba nositse ditlhare tsa bolasbon then go tlhapa ona a ka tlhapa ba nomphile ditlhare tsa bolasbon re le ko ntateng o mo ko sedotlelo ba re fa ditlhare tsa ba mpha setlhare se sene ke senwa ka mmele ke ba re senwa ka mmele no itšeo ke go alafa bo ditlhologadi go ne go alafiwa ditlhologadi go ne go hlapa leswiswi la ka mogae di a fapana dilo tše batho ba ne go nagana gore ke ntwe tee ene a se ntwe teng a senke re tlhapisiwe le after abuta ka tlhokofala o ga e senke re tlhapisiwe ke sa itseng yena a tsamaile a le one mara re le ba babedi a senke re tlhapisiwe ke kwešiša re le mamago gore a re nako a fetša go robala ka ge le batho ba phološwa la dira selo o boloketse kwa gabo kwa bomamaka so a ke itse gore bona ba irileng mara rena a ra ira selo rena nna e re ke re nna ke arabele nna sale o ya neng le bitlelele mamago o ka re ka 20 last kgaitšadiaka ola o ka re o nyaka o bolela ke tswaka ke December ya 2022 ntle le December ya 2022 sa le o yane nne sele ke ya khale le ona gore ke ya ka December ya 2022 ne le I think ka 28 tsa December ka re ke no sna metsi ka re ko hela metsi ka kopana le mme mo then meola andumedisa le ena mputsisa yona taba yo ya gore sele ke ya neng go le bitleng la mama ka motsa ka re nna ke le bitleng la mama a re phase ke a ntlhalosetsa gore le ho sa ire a re sele wa mmehela banana ka ra wana se ke mmehele bana ebile a senki re ke ba ise go le bitleng la haya ba leads so mara ya le bitla la mama re ke se ka ya ko lona e na le matsapanyana ka mohare cause ke sele ka ba le situation ya gore kwa bo mamaka ba ntse ba re mama a robale then ba phasa badimo ba ya ba phasa then ke makala gore ba re ba mo robatsa then ha ba re invite ba ira mo phaso mara rena ba re invite ge e be ba le invite be le tlo ya jwang ka re le ka gare ga tumelo ye nna ne ke tlo ya cause of ko hae ho na le mebereko e ba mpotsa ne ke tla a tseba kgaitšedi ne be re swere topic ya go swana le ye last go ne dilo tše dingwe kgaitšedi ge di direga ka gae like di nyaka gore o di emele mama go a ka se robale ka 94 la tlala ya lebitleng la gage mengwageng e mebedi ya go feta wa bona le golle ke letšatši la tata Nelson Mandela le kgono wa kere wa bona gore batho ba molakaletsa letšatši la gage so lena go tla buang gore le palle ke go lakaletsa batswadi ba lena go tla buang gore le palle ke go ya go bona mo bommago lena ba robetšeng gona modimo a ka gana buang o ya go bona mo mmago a robetšeng gona le bitla la mmago kgaitšediaka ke kwele ge ke be ke bolela le wena go nna le go bolela mo ke kwele gore
papa go hlokofetše ga go a diragala selo mma go hlokofetša go a diragala selo papa go le mmago ba hlokofetše ba nyalane gabotse empa ga ba bolokelwa poleke e one mmago ba gabo mmago ba motšere ba ya go mmolokela ga gabo and then papa go boloketšwe ga gabo mola e le gore batho ba ba nyalane se sengwe se ke beng ke rata gore o ka se fa moroka ke gore tlhalano ya malome le mogatša malome e hlotše ke eng and then ka morago ga tlhalano ya mogatša malome le malome go njwa le malome bophelo ba gage bo jwang o phetse gabotse ga a phela gabotse and then le malwetši ya gago bolwetši ba stroke le ba lefofonyana. Thank you. o ya rakwane ne rangwane ka gore a pholositswe mosadi wa hae ba rile o na le badimo tshwantsa yo thwasa then ke he rangwane ka he a pholositswe a re yena o ka se kgonagale gore a thwase a tla he dindomba tsa kwa gabo kamo ka gore natle ba thosetsa badimo ba kwa gabo then ke ba decide o tlhalana then o e bušeletša gape ke re rangwane o ke setseng ka ena mosadi a hae ne tshwantse a yo thwasa then ka rangwane ka he ka mo hae go sa pholosiwa ebe a re yena a o kgonagale gore mosadi a hae a tla he dindomba tsa badimo ba kwa gabo ka mo hae so ke ka mokgwa ba reng bona ba tlhalane ka teng ka gore dindomba ne di ka setloe na ka setlo aga dindomba ka mae ka gore go na le ka gore ke lapa la pholoso nna a ke gane go phološwa le phološwa le bagamang wa gamang sese wa ga molekwa badimo ba re bolelang le ka bona re reng beile dingaka ke bagamang batho ba swanetše ba kwešiše gore ge re bolela ka badimo re re ngwetši o ne le badimo ge e le gore ngwetši o kwa ga moremi badimo ba ke ba ga moremi wampana nna ke ngaka setšo sese mosadi aka o mogolo o ile a swara ke modimo wa gabo wa sekereke ba re o thwasa semetsi fela and then go kwa sa gore ke rieng ke le ngaka setšo ke moiše gobaneng o ba jwa nna ke tlo kgotsofala gore nna ke re ka mo ke nyaka ditlhare tša ka fela ke tlhokofalle ke mosadi gomme mosadi ya ka kalafi ya ka ke tseba gore ke gore a ye go phethela segagabo go phološwa a se bothata taba kgolo ke gore ge re lebeletše taba ya go phološwa melao ye e ya fapana mara se segolo kore lebelela re mosadi ya gago seemo sa gage se jwang ene ko wa ga mang o nkwešiša kore bebele e right mara te nyake gore o wa ga mang ene setšo sa geno se reng ge re bolela ka mangeloi a e lego gore ke ya geno ya sekereke re bolela ka botate mogolo wa go ba e leng gore be ba practice ka sekereke a re bolele ka bo Abrahama a re bolele ka bo Moshe a re bolele ka bo mamang re bolela ka badimo ba geno ba e leng gore be ba practice ka sekereke a bonkwešiša a go bia le ona o ikwe ge re motho o ne le lengelo ila sekereke a re bolele ka gore o swere ke Abrahama go ba o swere ke Moshe go ba o swere ke Mishaka go ba o swere ke Jakobo go ba o swere ke Esau go ba o swere ke Paulos re bolela ka modimo wa gabo tate mogolo wa ge wa robetšeng a beng a bereka ka sekereke a lafa batho ka sekereke e sa go šaile gape a ke tlhaloganye o nyaka go ikwešiša ge re re motho wa go tšea lehlaka la boporofeta o wa go bereka ka sekereke a ye go thwasetša bomoshe ka nako bomoshe ba ria mehlolo e gepeta ba ga bolena ba ga o re kwena ga mang ba ga molekwa botate mogolo wa go be ba le gona ba bebeng ba ria mehlolo ka sekereke le bona ka mo go thata gore go ile go a hlokiwa dingwadi tše e leng gore di ile di a ngwala o nkwa gabotse motho wa geno ga a practice ka sekereke o practice tša batho ba le ba ga molekwa ba seng ba ngwalwa gona ka mola gare ga bebele that's why ke re bebele a ine bothata ke gore lena le ikwešiša jwang gona o ikwešiša wena o le wa ga mang bebele ke buka e wana ke
wa mkwishisha ke buka e 1 e le buka e 1 ditaba tse di leng ka molagare ga bebele o di practice go swana le a ke no bia ka mohlobo wa school gantši o le practice go swana le bona batho ba le ba go tswa ka ntle ba go tswa India so lena le thapelwa lena ke e 1 why is e 1 ke tsona mme ka re bona ke maindi tsena malwetseng a gago kgaitsedi yaka mosegaro o mpoditse gore o ile wa betha ke stroke tlhalosetša moro ka gore stroke sa gago se hlolegile jwang and then o ile wa boa wa swara ke lefofunyane tlhalosetša moro ka gore dilo tše di go hlagetše jwang ka 2011 ke ntse ke nna Kodugale sele ka re ke no tsoga ka tswa ke na ka gore ne ke dumetse ka etsa as a mental breakdown like le funfunyane re ke no bia straight ke ka hafa then wa tswana gore ba bitse di family bo mmane aka la buta ka batla mola ka tseiwa ka isiwa sepetlela go sepetlela a ba admita lona tsetsileo ka bo then he ke boya ona mo bekeng mola ka thomo tsamaya ke stroke kontlung no tsene tsotsi e tsene ka sethunya then ya tswa like e beile sethunya mo dimatafola ne re ile thapelong ka bo 5 re ba ra kra sethunya mo dimampeto re kra sethunya sela mo dimampeto e bana ba mputsisa ba re sethunya se ke samang ke sa re a re tswaleng le badile re tswaleleng ka gore ne le sethunya fela re sekere ya ba re mothola wa bula o re o nyaka sethunya sela ra tshwara le badile la dry canto tlwetse le festere le bulehile a ya ko le festreng a re o nyaka sethunya sa hae ke re na re bula le badire tshaba le bana nona le ngwana mo ke mo adoptile ko Lofanteni wa ena mme o ne re tlo rapela ko ena Malbudi so ra shiana ra tsamaya ra tshaba mara motho o la tswa ka sethunya sela sa hae sela a tsamaya ona ka strata sela a yo thuntsha ba bangwe na go motsongole ebile ngwana tengwa mothuntshitseng o sana le bullet mo chicken so ya ba hore nna ya ntshosa ntwela ke itsere re ke tshuhile ka tshwara ke ya mpethisa stroke cause na tsere di beke di pasa tsa ka o sena selo le dikarata tsa banka so ena Malebudi o la ntse a re o ntirisa pasa le karata banka pasa barking pasa ko Mhlanga re fitla ko Mhlanga ne se tlhele ke khona ngwana then ke thata sela fela ntatola wa go dipaseng a motsoro wa bona re motho o betha ke stroke na yena re ke mona then re sa ya ko moloto ro ira karata re fitla ko moloto ko molong ko Absa re tswa ka mola ke o betheng ga ke stroke ke re ya sepetlela lona re fitla ko sepetlela kwa le ba nong lokela drip the whole day he ba fetsa fela ban discharge ankuka a nnametsa taxi ra tsamaya ra boela hae ka lata ko ntato mongwe wa ko front opposite a mpepula ko bus stop kwa lantisa hae ke a butaka ba mirela SMS ke mirela SMS ya gore atle kana mongwe la head stroke mara ho le buima maybe in 30 minutes no ngwala I had a stroke mo phone then atla ka matha ke ba ntse ya bankisa krekeng ko majakaneng ya shone then ke ana ditaelo then mane ona mala ke lwala mo tlhakatlhakaneng ele ke lwala hona ena mme o a hopola hore ko ke bo mme ba di grade 1 ba di grade R ba tsama di workshop gore sela ka mmotso re ke tlha ko nokaneng so ona le mme mongwe ko nokaneng o nne a moitse then ke ha mo founela mme o la mmotso gore ke na le ngwana bolena mo o bethile ke stroke so ke khopela gore o nyakele family ya hae cause ka nako ela kwa bo papa ka no sa nne motho manna ka le rangwane le family ya bona ne ba nna mafikeng ke ba founela ba botsore ngwana mo wa lwala o bethile ke stroke then ke a re bantse ba ntlise ko ai nna setsa manisa nne setsa nna ko Pretoria a re ba ntlise ko yena a tla ntlhokomela ka gore ha ona motho ke salang le yena a bela la butaka a re tswa ko kerekeng kwa lantse a nkisa ko Pretoria then ke fitla ko Pretoria ke tsamaile ba nkise di mediclinic bekenyana ka boela after beke I had a mental breakdown ela hape ban rwala ba re ba nkisa ko kerekeng kwa Tredville abutaka ne le motho a leng gore o diabetic ha atla ba nkisa ona ko ano crasha dikoloi a lapsa mo tseleng e ba tsamaya gore ano lekela molekwa ge o rapela ka sky ka sekgowa o bitsa mang o rapela ka sekgowa o bolela le mang wa genu mangeloi ke le feeling eloi la genu la sekgowa le santse le go araba
a le teng. and then why o sola gore wena go rapelwa ga o kry-e dikarabo molekwa dilo tša gago a di loke phelo ba gago bohlakahlakane malwetši a sa tlo bapalela godimo ga bophelo ba gago ka lebaka la gore badimo ba gago ge o bolela le bona a o bolele le bona ka leleme la segageno ge o bolela tsela ya gago ya go bolela le badimo ba geno a se yona o godile no nke bo le ga gago nke bo teketlile le bana ba gago o phela ka dipalabalo o phela ka go lla o titima dijo a o arabiwe o a balabala o tipotšiša re wa e modimo wa sa go arabe o tipotšiša dipotšišo tše dintšhi tšeo se neng di answer tša gona ande di-answer o tlo di kry-a e le kgale lebaka ileng lebaka ke lebaka la gore communication between wena le badimo ba geno a e sepele gabotse o tlo fetša o nyaka go tepolaya ene go tepolaya se solution sese o rapela o le ka gare ga leswiswi o le kore dithapelo tša gago o ka se go thušegile gobane a o bolele le badimo ba gago o bolela le mangelo ya mang a e leng gore ga amane le wena that's why dilo tša gago di šešerekana molekwa gore dilo tša gago di loke re santse re go fetsela ya go bolela le batho ba geno ene ge o nyaka go ya kerekeng o ye mara fela ria dilo ka tsela e right gaetšedi yaka o ka se rapele badimo ba ga molekwa and then ka sekgowa wa nyaka go arabiwa ba kwa eng ke phoso wa mathomo wa nkwešiša sese that's why o wela ke mathata ke phoso ya gago e ya mathomo wa nkwešiša o ne matla thapelo maraši tša thomile go fela mo go wena ge o ka bona ntwa ke nyaka gore bathiyeletše ba itsebe ke nyaka gore babogedi ba itsebe ge o ka bona o rapela thata o sa arabiwe tšhentšha e ya ka setšong sa geno ge o ka bona o phetha thata ka mo setšong o sa bone o sa arabiwe nko leke ka mo sekerekeng tumelo ye e sa go tšweleng mokgola sese a re no ganelela go yona wa e bona ntola ke nako ge e rialo ya sepela nthoela ya ema wa e bona mola ke nako nthoela ge e ria sola ya tsamaya ke nyaka go bona bophelo ba gago botšhentšha o rata ge nka go direla eng e le ka nthuso gore botšhentšha ke tsore o nyaka eng mpotse gore o nyaka eng bolela le rena gore o nyaka eng moleko a re go thuše ka gore ya mathomo ye nna santseng ke e dire ke santse ke go tšee ke go iše go mamago o ye go bolela le mama gago ka tsela ya nnete ya segageno ke yona mo ke nyakang gore re thame mo teng le gore a ka tlhapisiwa difomaso a beileng teng la mama le la papa kana ne ke thetse la papa le lona kry ga ra tlhapa and then le la abuti gore ke bone gore re lokisa o a tseba bohlokwa ba gore papa le mama ba robale gausu le gausu keng awa ke tsebe ke lebaka la gore ba kgone go rerišana mathata a lena papa go a ka seranyetše mmago a bolokela kua and then mmago a bolokela kua be ba divorcitše awa wa e le boloketše papa go ku le boloketše mmago ku professor Moremena nne ke na le tennis ne ke le ngwana ke di-decision tse di tsereng ke batho ba bagolo o sa gopola ko go botša kere dilo a di a senya ko wena di sentše ke batho ba bagolo e tla gae go sasa sese ke go hlapiše se ka tla o nnoši o re ge o e tla gae o tle le o a šetšeng gobane le re le šetšeng le ba babedi ake ge a dumela a se gapeletšo and then o tle re go hlapiše and then re fetša go go hlapiša then re thuše wena o thušege ene o ye go šireletša mmago bona family ya bo mmago e gapeletša go robadiša mmago lena le sa emaeme mara motho a laile mmago lena dimpholo di kry-a kae le ngadile mmago ge motho a robetše
ke ne nnete ra go le modimo wa ka ganang ke ya go bona mmaka bitla la mmaka ge o bala bebele e re basadi ba ile ga kae le bitleng la Jesu molekwa ge o bala bebele yo phološitšeng go yona e re basadi ba ile ga kae bo Maria Magdalena le bitleng la Jesu o hlakahlakana o e bale e tlo go botša gore ba ile ga kae le wena o ganetse ke motho go ya lebitleng la mmago gantši go fitlhelela o bolela le yena seo se kgopelang go yena go fa sona ke rata go go thuša kgaitsedi yaka ke reke a se ntwe mpe nne nnete a re sepedišeng dilo gabotse a re sekeng ra dumelwa go kgaogantšhwa le batswadi ba rena a re sekeng ra dumelwa gore mabitla batswadi ba rena ge ba fetša go robala kua batswadi ba robetšeng gona go ye go fetoga sethoga ke mmago motho o la le mmola godimo ga lebitla la gage ge go mela mohlare wena ke mahlatse ya mafe o nyakang gore o a kereye o ka se thabiše nna ke le moruti wa gago wa palela ko go ya go thabiša mmago o ka se nyake go bona nna ke le moruti wa gago ke le sekono wa palela ko go ya go kolomaka mo mmago a robetšeng gona go ria jwala go a go bolela le badimo ba gago o bolela le mmago a se phoso pele ga sefatlhego sa modimo go ya ka nna a se phoso ke mmago ene jwala re nobelega ba re bo gona motho wa phasa so a re sekeng ra ganetšwa go bolela le badimo ba ga borena a re sekeng ra ganetša go bolela le batswadi ba ga borena go ne mo o ileng wa bala lengwalo wa kwa le re o se ka tlho sa bolela le mmago aowa why wena bo sa ye go bolela le mmago a kere ne ke sa itse and then mo nakong e ke nne ke nna kwa bo mama ka ntse ke gola I think ba tsamaya le nna or ba re he ba phasa ba mpitsa ka phasa le bona ne ke sa itse o phasa bothata bo bogolo o phološwa o sa nyake go tepalla bebele le phološwa le nyaka go ballwa lengwalo ge le ya kerekeng balang bebele le ko gore reng le ikwešišeng ene o e bale go thoma mathomong go fihla mafelelong o kwe boteng ba bebele ka mokana ga yona o re go tsena ka gare ga phološo o tsebe gore o tsena ka gare gang o nkwešišitše bebele ga ene molato le tumelo le mo go yona ga ene molato fela santse o phete segageno ga itšedi yaka akere le seke la thabiša rena baruti seke la thabiša rena mangaka mara le palela ko go thabiša mmago wa tseba gore go noga metsi o tsamaye o ye go a tšhela mola lebitleng la mmago o kgopele mamago something o tlo kry-a diphetogo o ka kry-a e le gore batho ba thibile dithapelo tša gago ka mama gago mmago wa lla wena o nyako thaba batho ba tšere serithi sa mmago ba morile setholwane kae ba bereka ka yena wena o nyaka go thaba o nyako rapela modimo wa go fe dimpho ebile o bo mo rapele ka sekgowa modimo wa go araba a ka se go arabe ga itšedi yaka that's why ka kua lapeng le la geno go ne mathata lapa lela le aparetse ke mathata le nyaka go berekiwa ene batho ba kgona go betha ka gore o sepele wena o ye go tsena ka gare ga tumelo ye sa nyakeng ditaelo gore ba kgone go berekana le mmele wa gago go fitlhelela ka mokgwa bona ba nyakang e re go tsena ka gare ga tumelo o e nyakišiše bolela le badimo ba geno o bolele le modimo wa gago dikarabotlo di kereye wa nkwešiša o se ka lebala modimo wa gago mara o se ka lebala mmago bebele e re modimo wa gago wa mathomo ke mmago le ga mmago wa ka robala ke modimo wa gago gobane ke modimo o mo tsebang modimo o re o ka se rate yena o palela ko go rata mmago o mo tsebang o nkwa gabotse ke tlo go thuša ka go phasa after 14 days go tlo ba le ntho e bang diphetogo godimo ga bophelo ba gago ke nyaka go bontšha bogolo ba badimo le bogolo ba go phasa bothata ba batho ba bantši ba phasa ba arabiwe ka lebaka la gore batho a ba tsebe go phasa batho a ba tsebe go phasa motho o no ria jwala a bokuka kua a ya go phasa re ke phasitše badimo ba tlankara ba sa arabiwe go na le tsela ya gore ge o phasa o a fihla wa phasa wa reng ke tlo go botša
ge o fetse o dia jwala o phasa o te tsebiša go modimo wa gago ene modimong wa gago o tsena ka leina le o reilweng ka lona ene modimong wa gago o tsena ka sereto ge o fetša o bolela dillo tša gago ge o fetša o botša modimo wa gago gore ke kgopela gore dilo tše ka moka ke di beileng mo ke kgopela o di tšee o di fe ba bagolo go wena le seke la ntšeela sebaka le nkarabeng gopola gore ge re re o bolela le mmago re bolela le mama ga go thwi wo mo tsebang o e lego gore mama go kgopetše o tlile mo lefaseng o a tseba gore ke santše ke thuše ngwanaka o ka gana go thuša ngwana ga go wena o ka dumela motho o mongwe a thuša ngwana ga go wena o le gona ngwana ga go a sa tle go wena o ka fila jwang ge ngwana ga go a kgopela maele ka ntle wena motswadi o le gona a sa tle go wena ke ka mokgo mama go a leng ka gona go jwale so mathata ka moka o neng le ona re tlo go thuša a ga bo papa a nyaka family ya bo papa a ga bo mama a nyaka family ya ga bo mama mara se ke nyakang go le botša lena le bana ba papa le bana ba mama le seke la dula gore mmago le papago ba hlalane ka morago ga lehu papago le mmago santše ba bolokwe mo go teng lebaka e le tabeng ya gore ba kgone go rera dilo tše di botse tša motse wa bona le go fa bana ba bona tšhireletšo mama go boloke ka lehu la mamago o tswetše kae mamago o boloketše ga gabo goba ga mmago le papago lehu le bile kae le beile kwa gabo kwa kokwaka dilo tse tsotlhe a senke kore mama ka tshela a tswa go motseng wa gae a tswa a lwala a yo bolela le bona ne ba mmeditse ko toropong a lwala le ena tabe ya mafomfonyane ne a tshwere yena pele ko toropong then ke makgo a romela buta ka gore a tlotse ntate moholo wa ka a tlo ba botsa kwa ntate moholo wa ka a ya kwa o mo check ha a fitlha kwa a kry-a a mmotse gore o sa le busy o tla tla weekend ka gore ne ba tlile moharabeke ba re a tlile moharabeke then a re o tla ba sala morago weekend o tlile mamaka ha a fitlha fela ka yana ka metlheng na ra a fitlha a tla ko suko a tlontse ya re ya ko hae then sonta mpusetsa morago sonta e tshwantse a boele morago ba mokgopele gore a robale then ke he mola fela na fafatla na no bolela boshibo botlhe a robala ntse a bolela gore na le mathata a mantšhi a bolela then fru a tswa tlhapa re wa tsamaya ke ba motseya ba mofa ba molokela ka mokolong cause na hano ya ko ntateng wa ngaka o ke ba ya ko ba mo isa ko ngakeng then ntse ba motlhola ba ya ba motlhola manta la boraro freida ba travel ba motlhola he ba I think o thomile o di ile ka July then ka a tlhokofala ka October then maranna ke na le gaetsedi ge mama go a nyetšwe ge a ka bolokelwa ga gabo ka sega geno ne ge motho a robetše go ne le kgomo e hlabiwang le pudi e hlabiwang a go kgonagale gore dilo tšela di ka hlabelwa ka kua ga gabo mmago ke diphoso mara ka lebaka la gore be le ka gare ga tumelo ye e rileng e be e sa bone go ne le diphoso tumelo go tsena ka gare ga yona gaetsedi sa mathomo ga o le motho se o swanetšeng go se tseba o seke wa dumelela tumelo e go ganetša go pheta segageng a wa ntate moremi ya mama ka nna ne ke stenne ke lo monnyane ke dumelelana le wena ke no rela gore le ba bagolo ba ba thieleditšeng mo ba lego gona go ne dilo tše dingwe banna ba thieletše le babogedi a di a swanela gore šitantšha go pheta segaga borena segaga borena ge ngwana ga a santše ga nyala re santše re hlabe kgomo go tšwe mohlobolo magagešo tumelo a rena ga e seke ya re šitantšha go pheta segaga borena ge tumelo ya segaga borena e re ge mosadi ga a robetše santše a hlabele kgomo ye e lego gore ke ya kobo tumelo ya rena e seke ya re ganetša go pheta segaga borena gobane dilo tše ke melato ye e sa tlong go phethwa go swana le wena gaetšedi gonjwa le o bona gore o bile ka gare ga tumelo mara dilo gonjwa la di loke go kwasa re ye go thoma re boele morago re ye go lokiša dilo ga botse ntwa go kwiša bohloko ye e timetšang youth ka bontši ke lebaka la gore matšatšing a bologono malome ka kapa ka gare ga dikolo go na le dikolo tše di rutang baebele sa go kwiša bohloko ka gare ga dikolo tša gabo rena bana ba rutwe setšo sa segaga bo bona bana ba swanetše go rutwa setšo sa segaga bo bona ba
ba tsebe gore ge o le ka kapa o godile o ne motse wa gago santse o tsebe gore motse wa gago o bega jwang lenyalo la segageno le jwang mara ge re tšea bana ba rena ka bontšhi re no ba iša mola bebeleng fela a na bana ba ba tlo tseba segaga bo bona nneng mara re re go na le subject ye e bitswang gore ke Sepedi goba Setswana goba Setsonga ka gare ga subject ya Sepedi bangwadi ba dibuka ba santse ba ngwale dibuka tša go ruta bana segaga bo bona ngwana a re a bala dibukana go tswelele taba ya gore ka segageno go ge o bega motse o bega jwang ge o nyala jwang bana ba ria diphoso because bana ba tshepa mola dibukeng o nkwešiša sese ge nkebe go ne dibuka ye e bolelang ka dilo tše ke di bolelang nkebe le tseba gore lehu la segageno le sepela ka mokgwa mokhutamang e re ke fe batheeletše metsotso ke sa tsebe malome ka kapa gore o tlo lahlela mantšu a makae o mmotse le wena ka morago malome ka kapa o bulelele batheeletše and then re yage sese ke go leboge Moroka nna ga ke ne dipolelo tše dintšhi se e leng gore ke se kwele gabotse ebile ke se kwešišitše gabotse kgaetšedi ya ka o hloka go hlapišiwa senyama very 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 serious number 1 number 2 after batswadi ba gage ba hlokofala lapa la batswadi ba gage le ile la pšhatlwa la fela and then go ndwa le ge re bolela soke rangwanage o e leng gore le yena ke mophološwa o buile a dira mokhukhu ka mo westerneng sewe and then ga senke go e ba le mmereko wa go begela batswadi ba hlokaina go amene ba sese gore jwale lapa la lena re a le tsoša and then ba le tsošang a senke ba dira selo le gona go ra gore le hloka tlhatlho ba hloka tlhatlho mo godimo ga taba yewe ba hloka go roba letšwa bahu mmage papage le abutage and then go ndwele ke bolla soke ke boletse le malome ya ge mosegare malome ya ge o a bajwa ke rangwana ge ya o a bajwa le yena o hloka thuso ka mogola ke ileng ke mo ka mo founu le yena ke mmoditse ka re ke boletse le rangwana go mo founung rangwana go ga tipsine rangwana go wa fokola and then ke boletse le mmane ya ge batho ba ka moka ga bona ke boletse le bona especially ka kua ga bommage ke batho ba e leng gore ba kwešiša kudu ebile ba ready gore ge e ka ba go a hlokagala re ka kopana le bona re kopane le bona motho e leng gore o sa ya go consulta ke rangwane ka baka la gore o ile mo go nna re ke swanetše ke go botša lasborn mara lasborn le yena ke motho o e leng gore o phološitšwe jwale ga ke tsebe gore ka gare ga phološo yeke re tlo bereka jwa mara yena ka molomo wa gage a re thuso ye nngwe le ye nngwe ye e ka dira maphelo a bona gore a be kaone wa e amogela mara o sa ya go bolela le lasborn ye e leng gore le yona e phološitšwe nkano o ntšha taba tše bohlokwa malome ka kapa sesi o ra gore o a lebala malome ka kapa ka gare ga ge motho a phološitšwe go bohlokwa gore a bele ga gabo number 1 segagabo re naga se dumele gore motho a hloke gagabo a se dumele sesi a se dumele segagabo rena a se dumele gore motho a hloke lapa la batswadi ba gage a se rena magoa a segagabo rena kore se a gana like santse o bele ga geno number 1 batswadi ba gago ba swanetse gore ge ba bolokwa ka moka nkebe dilo ka moka dikgomo tša bona dipudi tša bona tše di hlabilweng di hlabetšwe ka gare ga lapa la bona wena ge o nyala o swanetse go ya go nyallwa ka gare ga lapa la geno a go ne mo gongwe mo o ka nyallang gona segabe re naga se dumele motho a se dumele lenyalo la gore wena go santse o nyalwe o ye go nyallwa holong o ka ya ka ge e le gore go ne mo go aparwa mašira mara go ne dilo tše santseng re diphete tše e leng gore santse di rielo ka geno ge o ka nyalwa wa senyalelo ka geno lenyalo le o le riang o bapala ka tšhelete ya gago ene lenyalo le o le riang a go ne mo letloo yang gona ge o ka le gapeletša
go tlo ba le dintwa, go tlo ba le go fellana pelo, go tlo ba le di-divorce, go tlo ba le go rerelana manaba, go tlo ba le mokgwa wa ntwa ka gare ga taba ya lenyalo leo gobane lenyalo ka sega gabo rena swanetse motho a le riele ka gabo. Go sa kgathale gore o tumelong efe mara gore o be le ga geno go botlhokwa. Ga geno ke kae? ke bona ko ke nnang ko teng gona bjaanong ke ko seteneng se ke re buile like a ke re ne re tsamaile after mama a tlhokofala re le so no setse ntlo ela mara ne ruletswe half ne le letlaemetso so ke rangwane le mansane ba re ba kry-ile dag far from ko mošate ba re ba thube letlemelela ka baka la gore ba tlo ditsotsi di tlo nna ka mola se se ke gopela botšha mo nong ka raba ka pelanyana ka baka la nako. papa go ga boloka o tswetse kae? o tswetse kwa ga gabo. Mmago ga boloka o tswetse kae? o tswetse kwa ga gabo. Alright, ke phoso tše pedi dilo tšeo. Dilo tše pedi tše ke diphoso bobedi ga tsona dilo tše ke diphoso. Papa go ba santše a tswele ga gage, mmago ba santše a tswele ga gage. Mmago le papa go ka gare ga lenyalo la bona go bile le kgomo e bitswang ya mohlobolo. Ko Setswaneng o ka re e re ke se ka e arabela ke go bile le mara lenyalo ba tlhabile Ba tlhabile ba ba nyalla kae ga ga bo papa le ga ga bo kokwago ga bo mama ga bo mamago. Wena go nyalo go mbele o nyalla kae ka kua ga ga bo papa go ke ga lapella papa wa hesho wa le tseba papa go lapa le a wa le tsebe ka gore a feta a mina a tswela ko teng. Okay, kora ne le ka mahae ne re nna ka mola re le family papa go lapa le wa le tseba be le phumile a kere le se gona le thutile le buile ke o tswa mmotsa le buile mara ke tsore ke mmeditse pilana ka hona e sena ke advice ke mme lona ka December wa 2022 ne lona ke ya go le biteng la ga itse diaka ke gopela gore o botse rangwane wa pholishitsweng gore ke gopela rangwane a no tephanako re no pheta segaga bo bona dilo di loke rangwane a fetša tepoelele kerekeng wa tseba dilo tša setšo tša segaga bo rena a se dilo tše santšeng gore go di dira o boa o e ya kuale o no di ria ge e le gore o nyakwa go rapela wa go rapela o riile se se nyakegang. Ke nagana gore re ka fa ba theeletše nako ba founa ba re fa maele re tla kwa gore go berekega buang. ya a re no topa ba babedinyana 0131100406 gomme ke yona nomoro wa mogala ge o letša mogala re kgopela re go time sealemoya ka baka la gore se a re go batša ka mo ditsebeng ene tsebe tše ke thuluso tša rena tša mešomo magagešo mseareso mo moyeng dumele ye bo mahlango o setšhiloyo a ka lelele wena professor i-traditional affairs ya 7 a ka lelele wena ke yona Christianity e tla morago bona ga ba buyele khabo lapho ilwenele mbehlabele khabo lapho be ba hlala khona a ka lelele wena ke yona ke nnete ke le nna ke re ka mokgoo traditional affairs is traditional affairs o swanetse gore a e latele ntate Mahlangu bona like it ke rata go botsa batho ba bantsi gore mina I'm a Christian and then a o botsa nna gore ke tseba ba ka ke ska ba isa kome ke ska tlhaba ke ska ira eng ke fetotse segale beke gona mo bekeng mo professor a ka lalela wena ke tsona ke a leboga ntate Mahlangu and then I'm a depressed ke batswadi ba sentse dilo tse ntši a be se dilo ke qiniso a la hlabantwana ya thokoza thank you Mahlangu 0131100406 0131100407 ke mo e le go gore re na le professor Moremi Pitšentše kgolo le kgono molli wa rena ke ena o le dikole go taba tša gage msereso mo moyeng dumela thobela ka thobela le kae warra a re gona re ra lena o bola le moreku wa ke ra go amogela moreku a ba tloga ba ya kua ba go tswa mme ga bolokele ga gabo mme ga bolokele ga gabo le bitla la mosadi ba tle bogae di sale di no senyega go tswa ka ena nako eo a ba thope gona kua morago ba tšee mme ba motlhakantšhele le tate and then dilo tša bona di tlo tsoko sepela gabotse le ba butiage mo ba le ntse ba ba tšee ba ba iše mo go tshwanetseng ga botate and then dilo tša mme o ditlalo
re a leboga a se mre selo ile ba gore mme o belaela go ya motseng wa gage a kopane le mogalabi wa ba lokise dilo tsa bona tsa lapeng a ke go leboge ka ka re a leboga moreku ka mola mphileng ka mola mohlomongwe re ka topa mafelelo go 013 11004067 yeo e theeletšego ye ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 fm wa mafelelo shwem se a reso mo moyeng dumela ka kapa thobela a khupela le mthusa o so o ya man ke sono wa rra thank you kaka ngwanesho a re a leboga ebile a re tshepa gore ka mokgwa ba theeletši ba a lakalang ka gona gore kgaetšedi a rena a thušege o tlo thušega moroka ke kgopela gore o e tswalle ke moka kapa o no laelana le bona semmušo ke moka re tsentšhe ba leng ka molantle ka faleng sesi ke kgopela gore go sasa o tla gae ke tlo go thuša ke kgopela gore ge rangwane a ka dumela o tle le yena tšentši nna le wena re o dula fase re di bolele tlo go botša ngwaneshu tše ka mokana ga tsona santse re di dire tša segaga borena o re go boela kerekeng dilo tša gago di loke mathata geno ke a mantši ke a lapa ke a lena ke bakhu ba geno ke taba ya ka mokgwa e leng gore family a ya sepediša dilo ga botse wa nkwešiša so wena go tla fa ke ne nneta gore re tlo lokiša se sengwe gona mola familing ya geno dilo di tlo loka di tlo ba ga botse wa nkwa kere ke khopela o bolela bofelo a bute a ra motlhabela khomo ka baka la gore no na le dikwa kgona ka taba ya khomo le moloketse ka ya buti yena go digwale go Lofanteng gona mo le dulang kore kwa bo mamaka ke ba 5 ne bana le ba re ke man re na le malomo mo 1 o tlhokofetse then no setse bo mamaka fela then go kwa ka are ba jelane ditlhogo kore ka o latela na bona number 1 a je ditlhotsa number 3 o a je ditlhotsa o so after mola hentse re hudile ke ba tsamaya ba yo nyala malome na shile ngwana ba tsamaya ba yo nyala ngwana la ba motlisa ka mo hae minung re sina ba nyala malome ngwana la ba motlisa ka mo hae hora re ne se a re sa tlhele tshwanetse go tswela pele re jelana ba jelana ditlho di tshwanetse ditlhotse tsotlhe di ye ko malome re di jeke ke malome akere minung re tshwanetse di emele ke ngwana malome so bo mmane aka ha banya go change situation e la mara ho na le ngwana wa malome ba monyetseng ene ba irile lenyalo ba tso mokgopela ba nyala le ba moirela le lenyalo la sedimo ba tlhaba ka mohae so o ra ro emetse malome statement se la sa kokwaka na kwa sa phela o ra se phumuleile ka gore ba tso nyala na go re sa gola se phumuleile ka gore na le malome so ka nako ela ya lenyalo ne banya go hapeletse gore e re ka khomo mane aka wa a re jelang ditlho e nne ena jang tlho then na ka re go sa rekiwa tlho wa peiwe fo wa avoida mathata ka gore ne ke bona re o ke tsa mathata ona ka mokho ga itse diaka le gonne go a go hlaba lenyala ngwana putsishwa ka shi abuti wa gago le mmoloketse kae ko digwale ko digwale ke ga bo mama ke ga bo papa goba ke mo wena o dulang ke stene se ne re itheketse sona rena re le bana ba mmaka se kae stene se gone bana se ko Lofanteng so ona mo digwale go dula ke RDP na ke itse gore mabane kona go utla ba re ba bang ba family ba re ba tso roba ba tsena mola ne ntse ba re bona ba nya go tsena ka mola ka gore abutaka wena o ke molatelang o go ntlung ya abutaka wa tlhokofetseng go Joburg so ba re ba go ntlung ba re ba robile ba tsene ka mola mara ga itse di aka le a tseba bohlokwa ba go boloka motho ga gabo khane lena advice le kriyan le kry advice jwang ga gone mako goba motho advice lena e re motho no bolokwa mo go le mo gong ha ba re botsa sela ona motho na re advice ne no ba rena fela nte ba ne ba re advice ka yona bo mmanaka ne ba re tle re bolokele abutwaka kwa ha bo mmaka then ka re phoso ha ipoeletse ha beji nna nka se khono ira phoso engwe hape ke khopela gore re mmolokele mo ha if re sa khono gore a tswele ko steneng sa mama is better a tswele ko steneng sa mama se seng sa bobedi cause kwa at least ena butatlo go feteng nana lo re ke a pebe ala re passe why mama ne tene tshepedi a ke re mama na gore he re ka stene sela sa ko Lofanteng ne le hore papa o teng kwa le kwa hae ba re botse gore he re ka boela Lofanteng mama ba re ke mang papa o tonyala mosadi o mondene mosadi lo tlo re sotla ka gore ho tsamaile nna pele ko kwa bo mamaka then ne ntse ke hola bang advice gore he nka boela kwa bo papaka
papa ka o tlo nyala mosadi o tlo ntlhakisa then nna ke tswa kwa le ka decide o ya ko Loefontein ke fitlha ko Loefontein ke botsa babutaka ke ra re nyakeleng le haela rena ka baka la gore no na le dikgwakgwane mo e leng gore go na le masu le manyalo re tlo nna le kwa borena mare le ona metsola ga ra o beha ne re no be like le re ira mophaso ne re no ira re le ba bararo and ne re le ba bararo so abutaka ba no lala ba lo bosho e ka pile bjala ka bosho re phasa re le ba babedi lapa le lenyaka phekolwa meropa malefo ya le bona mola le nkemele mola gaetsedi ke atlane lapa le la geno le nyaka phekolwa meropa le ne tlhakatlhaka no ngwe ntšhi kudu re tlo bona re bereka jwang ka lona ke nkemele mola ke atla go jwang tate malefo ba bone mo re a leboga batswadi malome a fihlile
nke go thome wena kgaitsedi yaka o rena po re tlhalosetse gore mathata a lena keng. a ka gare ga lapa la gešo ka gare ga lapa la gešo a gona bophelo since mokgaladi a robala a gona bophelo ga re šala re gola re le ba bakakwe dilo ne di sa tlo di sepela gabotse kua morago ko ne re gola gabotse gane jwale awa since mokgaladi wa re šia a go sana nto e leng gabotse ka gare ga lapa bophelo bo hlakahlakane ga re na mebereko le dinyalo ka moka tše ka moka go hlakahlakane fela ka gare ga lelapa. Le shota mmereko le nyaka manyalo le nyaka leng gape re nyaka le go thušega ka gare ga lapa ka eng mam ka a gona bophelo dudu tše ntši go hlakahlakane re nyaka hlakahlakano yeo ka etee ka tše pedi ka tše tharo ka tšena a ke re dine maina hlakahlakano re a le kgopela sa mathomo ka lapeng a gona bophelo re robale and sa bobedi go dula go ne le lešata kore re tlala le tšana mašata ka gare ga lapa and sa boraro dilo tša rena tša bophelo ga di sepele gabotse e ka ba manyalong e ka ba gare ga mešomo a di sepele gabotse nne ka molapeng a gona bophelo and then le tše re kopaneng le tšona tša bophelo ka gare ga lapa bana ba gešo ba bangwe ba baetše ba robala and ka go hlokofala ka mokgwa re sa kwešišeng ka gona. Le hlokofaletse ke batho ba ba kae mama? Re hlokofaletse ke 5. A re kwane wa mathomo o hlokofetse jwang? Wa mathomo ba filo hlakahlakana ka moka. Go hlakahlakana go hlatša go opa ke hlogo go dira eng? Ye mongwe o filo hlatša ye mongwe o filo re ke a hlohlonela ye mongwe a wa ba filo re o swere ke sukiri ba mo iša sepetlele go ba go hlokofala ga gage a boternene o filo hlakahlakana ba ne le yena mo ntlong a no hlatša ba bitša ambulance awa ba hwetša wa go fedile. Okay o ka tlaletša ka gore mama ka moo? Ke tlaletša ka polelo ya gore seemo se sengwa se se napago se re phatlho baetšo mokgaladi o tšo robala go a ba taba e šaletšego morago mabapi le mašeleng a gage kwa meberekong ya gage gona a ile a fothoma ba ra šala morago a go ya mola pele mašeleng a ra sa hle re tseba gore a timela kae ba fo romela kwa femeng mo ba berekantse a romela ka gare ga FNB mo ba ntse a bea di šeleng tša gage ga re ya ka gare ga FNB ba re go nyaka ga nomoro ya mo beantšeng a gola a lahlela ra hwetša gore diofisi tša gage a senke ra di fitlhelela gabotse ya fo ba tabengwe e re makatšang ga re ya mo ba re tshepiša mara ga gona nto e tšwa go le mina ene ke nako e telele ga re tsebe gore a re ya kae ore re le ba kae ba bereka kae mogalabe? Sapi o feleleditše o tlogetšeneng go bereka koo? O tlogetše ka yona bolwetse bo boleng ba mo tšea a tla ga ya ba e be e le ngwaga mang? be le tlogele lebakanyana 76 ga ba kgaetšedi o tlogetšene mogalabe ke bona ka molemiša letsogo mmagoreng tateng ke o tlogile faseng 1987 ka re obaditšwe 1986 87 ke ga re tlogela a re kwane mo feme beng a e bereka e sa le gona mo Springs ge le ya kua ba checka mo systeming ba mo kry-a
ba kry dija ga ba re ke kae di a thoma ba re di sanglama ga re ya sallama ba re FNB alright ge le ya FNB la e kry-a awa ba no re ba re FNB re tšeritelele ye re dirile bang ba change FNB yela e rekilwe o ba re ba change FNB e rekilwe ra se gore ka mokgomo jwang gana mo a le tla ba bothata ba reka FNB banna ba beya masheleng a makaka fa le tla ba mathata FNB koko a go moroba le ge go ka ba le mokgwa gore ya rekiwa gore iwang information tša batho di tlo no ba safe taba ya tšhelete mogalabe gore etswe ke tlo le thuša ka lawyer-a a re eng ka mo go tšetša ka gae le ka tlaletša kae go tše dingwe re ka tlaletša ka tsona tšeo tša gore bana bona ba flo re tswa matsogong ka tsela e re sa kwešišego ye mongwe a bula thoma ke bona bolwetši yo a swere ke maoto ba re ke sukiri ngwana a be a robala ke bile a khathilwe leoto ba re botša gore ke taba a sukiri a be a robala ene mwena o flo robala ka tsela gore o kwa go fiša wa hlohlonela a go hlakahlakana go seng a re tsoga ka bo 10 ngwane la hlakahlakana go ntse go ya ka bo 11 mo le go ya go bo 12 wa re makatša wa le re bitša ba molao ambulance ga e tla e rawa go fedile mo re sa tsebeng gore bothata keng ene a bereka a tla gae ka go tlo dula a tethaetša mmele a tšatelelenyana le mo gae jale mmele ole bolwetši gantse bo yaya wa ja ganyane mo ileng gore re ra hwetša re sa tsebe mmoe ena ba ile ba phorawa go ne le ntho a ekileng a re meša docteng ya ba monka ngwanela doctor a wa tšane sele se ngwanela ga a tlo thoma a tlo sepele a fo thoma ka go hlatša le yena batswadi ntho e ke tlang go e mentiona mo ga e dire ke lena fela ya gore mathata e re e le a lena re le gopotšeng ona le romela di-voice note la bolela ditaba ra boa ra le founela la bolela ditaba ge le fitlha ka mo ditaba tšeo rena ke rena re swantšeng re le gopotše tšona gore nkane mo le sa bolele goba mo wae le sa bolele gone jwale moroka o bolela gore o tla le thuša ka taba go le kgokagantšha le ramolao a le botse moroka gore di-lawyera tše di le thuša mo melatong ya lena di a hlokofala gape re fetile mo tabeng ya ditšhelete le tša di-lawyera a ke re le mokwele o ile re tlo le nyakela lawyera a re tseneng mathateng a ka gae ee jale le ga a fetša gore o tlo le nyakela ramolao a le mmotse gore ramolao owe a phethe ditaelo pele before a tlo re thuša ka gore bo ramolao ba ba tsenang taba tša tšhelete tša morwa ba a hlokofala a ba e bolele a yona ra e bolelang ke re ne re sa tlo e bolelang ke re tše rengwe re lebalang tate ka tsone ra lebala tše jale ge re ka se le gopotse mathata a bolena go ra gore le tlo tswa ka mo le sa bolela mathata a leng wa reša go tše dingwe re di lebetšang ke re ke kgala re ngwaletše mo jale se re latlhetse toulo re awa go ra gore mara mama le ge e ka tlhoile kgale a gone gore o ka lebala mathata a ke re mathata ke a gago a tsamaye le voice note goba ga a tsamaye le a ke ganane le wena mroka batho ba di-lawyera tše di ba nyakišang ditšhelete di a hlokofala ge o le lawyera santse o phethe ditaelo ge o le lawyera o swanetse o phethe ditaelo lawyera e šika le ngaka lawyera e šika le moporofeta lawyera ya go se phethe ditaelo o tlo sepela gobane o gopole gore malome ka kapa ge ba re go ya go sekwa molato motho o mongwe le mongwe o tla šikere then ge e le gore wena o lawyera gore nna ke no ba nna ke hlapa ka metse
meleko ka moka e tla šala godimo ga gago so lapa le go re gone bothata mo wa ilo ya re nngwe le nngwe e leng gore e se ka molato wa papa go lena tšhelete ya gwa ra re le nna lawyer ka before ke le fa yona santse ke inyake ka meropa ke be re kua thabeng re bone gore ke nnete ka tla mo a kinya gore bana ba monna modimo ba tla ba šala ba bola ke tla ba bola ile ke taba ja ka kua gae amen santse re be re tlošitše taba ya lekupeng batswadi mo bakhung ba tlhokofetse go ba le sa feteng ga botse mahung a bona ba bolokegile le ba bolokile ga botse ka tsela ya maleba le hloka thušo ya mohuta mang kapa le hloka gore moroka le thushe ka mogodimo ga taba ye ya batho ba ba go hlokofala ka tsela e sa amogelegeng nna ne re naganne gore a tla re thushe ka malapeng ka re a re tsebe gore bothata bo tswa kae bo tswa mo badimong ore bo tswa mo go rena batho a re tsebe le rena re mo kgakanegong ne re kopeng mao re na gona ba motšere le gono o mhlaletse kgaitsedi ka morago ga mahu a mantšhi a bileng gona le dirileng lena before le tlo tla mo pitšeng tše golo a ra re ya selo ne re no tsamaya mo re tsamayang gona ba re botja empa re sena maatla gore re ka dira eng a re šala re tla fa a go ne wa berekang ka mogae a go ne wa berekang ba malapeng a bona wa tse re go jwang ntate Morena re ka tumelong tša go fapafapana ba bang ba pilibela mo ba bang ba pilibela mo tezwe du tša rena di sa hlakane okay ditumelo tša lena ke a dikwa tša go fapana-fapana mara ka gare ga ditumelo tša lena ka moka lefela mofelo moka wa ile sa gahlantšhe ditumelo tše tša lena and then ditumelo tše di riento nngwe tee ya gore ka malagare ga lapa dilo apa go thuše selo gore ka gare ga lapa re a hlokofallwa o gore nna ke tsena ke reka gore ola gore nna ke tsena ke reka gore ola e segale wa robala o gore nna ke sepela dingaka ola gore nna ke lokile ke le so a e tlo le thuša gape ande se se re gore lena le bana ba motho a le kwane ande solanka le sa kwane le bana ba motho ola gogela kua le tlo fetša le loišana jwale a re kwaneng batswadi gone jwala le kwane ka baka la gore le palla go kopana ka gore o mongwe le o mongwe o tethegile ka tumelo ya gage jwale go le tle mo le tlo nyaka thušo mogala bo o tlo le thuša jwang ka gare ga go se kwane ga lena ka baka la tumelo tše le neng le tšone aowa ga re šala re tlele mo ntate ka kapa re dumelelane le ba re dumelaneng le bona and then abuta rena re ka se motseng just because o kerekeng e itseng o ka ga gage jalo rena re tira re dula fase re bolela re mare la bona gore go diregang ka mo gare ga lapa la bona gore go diregang ka mo gare ga mama abuti o swantše a tsene magagešo lena le theeditšeng radio magaeng le ka mola dikgokaganyong tša le yago ka Facebook e banna ge o le ka gare ga tumelo ga geno go ne mathata o sa kgathale gore a thuša ke tumelo ye feng tsena o ye go thuša ga geno gobane dikhule le leng ka kua gare ga lapa la geno ka le tloga ka kua gare ga lapa la geno le ka tsena ka gare ga motse wa gago nna ke moremi ke tlo thuša lapa la gabo lena a buti o tumelong ye e rileng wa nna ke santse ke emele mathata a lapa la gabo lena a buti a le gona yena a gana gape ka lesala le tla mo gore a re tumelo tšeo le di lekile dipadile a ke re le di lekile ditumelo dipadile a ke re le di lekile dipadile jwale le mo a ke re le nyako gore ke le thuše a buti santse a be gona a re a buti a tla dire eng a buti o swanetše go ba gona a buti a ke a tla bone tše di diriwang ka mola gore le go sa tsage go botšišiwa dilo a buti a kgone go fetola ka lebaka la gore go ne le ntongwe magagešo e re le batho a re a swanela go tšhaba go tšea maikarabelo re ka gare ga tumelo ge re sa tletšwe ke dira re le ka gare ga tumelo banna re santše re boneng gore dira jwang gonke le nna ke ngaka ka kua gare ga lapa ke re maybe ke leka ka mokgo ke lekang ka bongaka ba ka ke a bona gore o apara and then go ba le ngwane o motee wa gae o tsena kereke e rileng ba ikwešiša o a boa no mane ka mogare ga lapa le la ga moremi ba re gore dilo di le oke go nyaka ga mpoko wa e santse ko o gane ka gore nna ke lekile go padi
ko ganelang malome ka kapa a kere ke nyaka thuso a otle mo gongwe o tla re go fetša go tla go boela morago gwa ba le diphetogo le nna ka sala mo la tumelong yaka ke e ba le tswelopele amen ke rata mantšwa so a relwe and a re kgelose motho godimo ga tumelo wa gage no re nyaka tswelopele re nyaka gore ka gare ga lapa lela go be le khutso a re thušaneng re beng ba tumelo e tee gomme go kwaneng ke sene ke se kgopela tabela ke beng ke bolela morokashe ke na le o mongwe a ke tsebe gore ko o mongwe wa bona goba ke moagišane e fela ke o mongwe wa ba ke boletseng le ena mosegare a ba thušitšeng ka go romela voice note mo polelo ya motho o re batho bawe go ne dilo tše dintšhi tše ba sa di boleleng and then mama nako a e ka letlhakoreng la lena so o re batho ba go ne dilo tše dintšhi tše ba sa di boleleng ke kgopela go bolela šumo mogaleng ya le ga mama le tlo bolelela ke motho lena le le gona le sa bolele a ke mo amogela o fedile pele ra le amogela motse community radio pitšeng tše kgolo thobela re gona re ra lena gona tate ka kape be kgopelo ba hlokaina ra go amogela kgaetšedi ya ka nape o di otle ba go theeleditše le beng ba ditaba tše mokgalabe o ile a robala so a robetšego ba tlogile faseng la gabola Begersfort e le last bone ene e le ngaka gape so o boloketše mo Tafelkopo motho wa Begersfort e re ikwa mokgekolo o re o ile ene o ileng le dipheko tša gage di ile tša lahliwa mara ngwana wa ka molapeng a buša ba re a sepela ka tša bophelo ba di buša ka molapeng gore ke dilo tše e le gore di napile di tlhola tlhakatlhakano ka molapeng jale bana ba kgopela tlhahlwa e le gore dilo tša mokutowe ene ba ile ba leka go mo direla letlapa ka ge ba ne ba kgopela e ba sepela mo pelong ba re go nyakega letlapa matshedišo go tsoša lekgeso dilo tša mokutong ene tše ding tša tsona procedure gona nna mogala jwa ka ga ntlhalošetša a ya sepela ga bokotsi go yela ka mokogotlong re ikwa mo pitšeng tše kgolo ene mokgalabe be le last bone ka mogagago so ba thuthile motse wa mokgalabe kua ba utliša Tafelkopo and then mokgalabe be le ngaka ditaola tša gage le re di dirile jwang di ile ja lahliwa mara ba re ngwana wa ka molapeng ile a ya reka tše dingwe re sa tsebe gore be di replace tsona tse goba ke tsona na tsona ba re di gona gone jwale kore ke dilo tše dingwe re kgopela ditlhatlho go tsona alright no re lekole mma gore ene gore o thutile motse re ka se re o thutile motse gobane ka mokgo mokgekolo a hlalošang gore ba tlo godiša bana mo Tafelkopo gore ka se re o thutile kare mo e ka fetola ke mokgekolo a hlaloša gore go diregileng gore a feleletse a mmolokela mo Tafelkopo a felela mo Tafelkopo le a ikwa le a ikweša moroka ke ikwešiša gabotse o seke wa tswa mowe ke nyaka go botšiša mo papa go lena be le ngaka pheko tša papa go lena di kae ba itse nako thomo ba jwa nne re sa le banyana nako thomo ba jwa ba itse ba tsamaya le ena dikrekete di itseng ba kgopela thušo so well o vile re go fetša ge a robala ke ga ba lahla dilo tšele tša gage di lahlile ke mang ke na abutata ka lebaka la awa ke tsebe la tumelo me gongwe ya le mo go yona ne re sa le ba banyana ke ra re tsebisiwa wa tseba ke ne le problem mabapi le tabeng ya baruti ba go lahla dipheko dilo tše dintšhi tša baruti a di tlo loka kua pele ene malapa mantši a baruti a tlogela ke leswiswi mahu ditlhakatlhakano ka lebaka la go lahla dipheko ge motho a e tla go wena a re ke nyaka go tsena kereke tsentšha motho kereke o tlogeletše e leng gore ke tša badimo ba gabo ka lebaka la gore o tlo tsentšha motho kereke wa mokolobetša after maybe 2 years motho ola a kgeloga kerekeng ya gago
go nyakaga dilo tsela tsa gabo wena moruti o di latlhileng ge ba ka re o tlo o di reke o ka se direke. And then ke sa go tsene ganong moroka gopola gore tatago batho baki ke last born. And then ga re tsebe gore ge mokgekolo le mokgalabe ka kwano ya bona ba tloga kua ka bo mokgalabe ba etla keno ba šomišitše mokgwa wa go thotha wa malebana ge e ka ba ga ba šomiša mokgwa wa maleba go ra gore lapalela la bo batho baki le empty ga le ne badimo ba bolona ka mogare ga lona go ra re badimo ba šetse morago. And then jale putšo ko gore ge badimo ba šetse morago tšhireletšo ya bona e mo kae ge ba phasa kae ge e ka ba ke batho ba go phasa Thobela. Le gona lena le dira eng ka ge le tseba nnete gore lapa la gabo le na le šetse morago? aowa tša lapa la gae gore di šetse morago papa ge re kwa o tlile o sa laetla ka mmereko ga tlo kopana le mamaka a tloaga a fihla mo a kry-a mmereko gana kwa Springs ga a kry-a mmereko Springs ke ga tlo kgatlha ke kgarebe ganonyana a dula le yena a wa re thomo a e ba le bana le yena jwale kua na fela re botša re bana baka ke nyoko leiša gae mara kua gae go selega ke go rate mantšwana a bolela a re kua gae a ke kore a ke go kwešiše le nna ke tšwa kua gae di a mpoela kua gae ya go monate le a go tseba ga bo papa go mama re aya ga go tseba ga gabo lena ke kae o agile Tafelkop ga gabo lena ke kae Beresford ke gabo lena ke mo go leng gae ga bo papaka ke ga bo papaka. And then ga gabo lena ka gore ke kua Beresford papa go lena le mmoloketse kae wa ile se la mmolokela lapeng le tsebang kua le tsebang gore ke la ga bo papa go lena go bana papa go lena ke last born an ke re no go sa tle go dula motho yena a rile mo batswadi ba robetse kgale. Alright. Le boloketse papa go lena mo e seng ga gabo lena ga gabo ke Beresford rena o re agetse mo. Alright. A re entabeng ya solution re dira eng ka gore re ile phoso re bona re swantse re ilokiše gone jwale tswe ntate moremo re tlile mo re nyaka tlhatlho le thuso tlhatlhoši tate o swanetse go tšeiwa ka marapo a ye go bolokwa le ba gabo Beresford le ria lengwalo la mošate le ya go nyaka motho wa mmušara la nyaka pudi ya lekgeso nna re tlo ba gona re ya go tšea tate a ntšhiwa semmušo a vidaviti le gona ra nyaka lengwalo la mo papa a yang gona mo ke la go laela ba mošate wa Tafelkop ba tsebe gore go tla be go tšeiwa motho ka kua ba seke ba makala ba bona heshe le maphodisa le bao ba dumeletšeng go epolola motho rena ba setšo re tlo pheta toka ya gore mogalabe a tšwe gabotse kua le moya ga ga a sepele le ona a se ka tla tlaišega. jale ntate moremi papa ge re sa gola nna ne le mantšu a mang a fela re kua gae ba tshwenya ke nyako gore bana ba ka ba golele gae tezo ya jabanya ka motse mo Tafelkop motse a ke gane papa o nyakile mo kua ba tshwenya re ne solution tše pedi le nyako thotha motse wa bo papa go lena le utšiše mo thobele ka no ba kang mara jwale putšo moroka tšona dilo tšeo papa a beng a ditšhaba re di a tshwenya ge ba thotha motse ola ke re gore re di kua di ka se tle ke nonang ka gore di a tshwenya dilo tšene di ka se tle ke nonang ge ba etla go thotha motse ka di tlotla marataba ko gore batho ba swanetse ba gopole gore lapa la lasbon a se la gage a se bona ba batlo ba le raeta go thotha lapa le la kua e tlo ba bo papa ke bona ba neng raeta gore lapa le a re le tlošeng mo re le išeng ko potšišo ke gore go lena le ba babedi ke mang a yang go thotha lapa le la ntle le batho ba ga bo papa ene ba ga bo papa ba go dumela gore lapa le la a ke re papa go lena se ngwana a nnoši ebile ba tlhokofetse ka moka so ditlogolo di ya go dumela tša bo ramogolo gore lapa le la le thotho ramogolo wa ka a dule mo mosadi ya gaga a dule mo dula Pretoria magagešo lasbone ga e tšhabele mathata a gabo yona boloi o ka se botšhabe wa bogona boloi motho o lwa le bona wa pheta ge ba re ba tshwenya ba riambe ba betha mmago lena mma
ne e le motho wa go etela gabotse batswadi ba papaka ba tlhokofetse papaka se le monyane a godiša ke a godisa ke family a re kwešišeng taba ya go tshwenya e ba re ba tshwenya ba re ba tshwenya ba moswara gabotse ne ba sa moswara gabotse e bole a ba bolla a ya komeng a leka kwa komeng a tlo napa a tsota lebile ba mo kenya selešo ya lefolo ya le taba mo go wena sa nyako mmolaya a sa rate selo ene se tswa mo familing ya ga alright ka lehu la papa ba tlile ba gabo papa mo ya ba di batla boragadi ba sa phela motso ba o bigile mo a lo a go shetse go rena o bigile ke mang motso ke ragadi mo ragadi a ka se bege motse le mosadi e bo bana ba gabo ba bo ba ka mogorong ka ne papa ga ba ne malapa mabedi motse o bega ke ba galabe ba kgoro dikgadi di atla ka morago gadi a e phasetse ba galabe pele e bona e ba le ka moka ba o bega alright ba ile ge ba o bega ba re ke ga bo papa go lena a be ba o bega ba ka sere a ke re motse ngwana lasbone mo bashimanyaneng motse wa gage a o begiwe a be lasbone a e le motse ge re bega motse gore a re tswa go thotha kua re thothile lefata kua re le tlišitše mo motse o re o begang kua batswadi ba gage ge re bega motse ola re motse wa batswadi ba ngwana shu ene santse le o tšea batswadi ba leletlele ba gatišele ka lapeng la bona taola tša papa go lena di kae ditaola di gona ngwana a o sa ke mo tša re ga a tswile a ilo tswile ka tšaga tša bophelo ba mmotša ka ena tatemogolo wa ga ba re tatemogolo wa go walla o re taola tša gago di kae reka ditaola tša gage a wa ka nnete ngwanela batho ngwanela modimo a leka ka mošego fela gore a re ke taola tšela a fitlha di laetša makoko re mma taola tšela nne ba mpotša ka tšona ge ke tswa šedi ke tša tatemogolo mmele ga mamaka alright ee di ile ge di fitlha la dira eng taola tšela a bo ngwana re dirise gore a re taola monga tsona a tsebe di le gona ke re ditaola santse ge le fetša go di reka le di-passage ene le gona ditaola a o no tla le marapo a mararo wa no re ditaola šidi taola di tswa diphoofolong tše di kgethilweng ke nnete re swantse re di bone pheko tšeo gore di feletše na ene wo e leng gore o tshumile dipheko o swanetse reke pudi ya go hlatswa pheko tše ene ge a gana a ne taba mara re tlo botša tatemogolo gore o a gana ka gore molato o rile ke ene tabeng ya mahu a le hlagetšeng le swanetse gore re ye go nyaka go tseba gore mahu a hlotše ke eng wa e lena mahu santse a leganelele ene gantse re tsamaya re tswa ba re botsa ge mma gore na sa hlabiša papa ena o itša a robala sa tswa hlabiša mma so well ra leka gore re tle re hlabiše mma still ntate moremi go sa gana ba re le re ke mohlobolo o santse o ya gae le dirile lenyalo le diretse kae le kae re diletse ka kwa gae le ka ga bomma ke mang a re mohlobolo o santse o ye gae ge re a ke re le re le lebigile lapa le wa e badimo ba re mohlobolo o ye kua gomme lena le re lebigile lapa le gore re lapa le a la begega le nna re no e bona ka mokgo ka rena re tshela ba banyane ntate gane papa go tlofetse ka ngwaga ma ka 1987 fele bolo monnyane ka 87 gane o ne bokae na wena alright mama e re nna ko te nyakela dilo sa mathomo ke tsebe gore motse o begilwe badimo ba o amogetše na sa bobedi ke ye go nyaka mahu a gabo lena gore a tlile ka mokgwa mohutamang that's why re tlile mo ntate moremi gore re tle re nyake tlhato re difofu re tlile re tlo nyaka tlhato tabeng ya lenyalo o ne mogalabe
ba arogane ba nyetse benta manyetše benta ga kutama o buile lena a wana ke dutse ka ga ke nyetse o nyetse wena all right o nyaletše kae gona ka kwa gae ka lapeng leo manyalo a tšwele mantši ka mona le ntšhitše manyalo a mantši ka bona ba robetseng ba mara mohlobolo wa mmago lena ba rawa loka so go ra re le lena mehlobolo wa lena a ya loka ino ba gana ka mokgwa is obvious ino ba gana ka mokgwa gape mohlobolo wa gago ka seloke wa mmago se wa loka ino ba gana ka mokgwa mohlobolo wa se bothata go se wa loka ge e le gore mo gongwe go bile le diphoso mohlobolo wa ke re ge re o phošolola a go nyakege kgomo re o phošolola ka pudi mara re swanetse re riele lapeng le le right cause re ka se phošolle phošo ka phošo lasbone ya ngwana lesogana ya gabo lena e kae e gona o dula le lena ka gae o dula ka moga le ena o itša bereka o berekile nako telelegana mo toropong aowa le ke last of last year awa fo kwa lekgwa re mmereko o fedile without reason without mabaka ba fore o fedile moroka ditaba tša dikgaetšedi tša rena ke kgopela go ntšha o mo mogaleng re tleta re mo founela ga re monyaka behind the scene magagešo metsotso e ya tshelela fela go ikela go area lesomepedi dikgaetšedi tše dintšhi re tlo di bolela ka kua nako ya re tswalela marago ya ka nna taba tša lena gabotse di feleletše re sa tsebe gore na gone le tše dingwe ka thokonyana mara thušo e le inyakang e feleletše ntho ngwe ebe ke nyaka go e fetiša batho ba itheeleditše moroka ke gore taba ya gore lentšu la mohu ga le tshelwe taba yewe nke re tšweng ka moraga yona lebaka ke gore go ne le dilo tše dingwe le ge mohu a ka be a di boletše a sa phela potšišo ke gore dilo tše a di nyakang ke tša maleba gore swantše di diege kapa a uanang a ke fe mohlala monna o kgona go ba le basadi ba babedi a re a le ga mmane a bana a kwe a ekwa bose a botše batho ka moka gore nna ge ke tlhokofala le mpolokele mmo motho o bolela polelo ye mara boteng ba pelo ya gage wa tseba gore ntho a inyakang e wrong ebile ga e kgonagale jwale re swanetse re tle re tšee monna o re molokele lapeng la mmane ya bana because yena o nyakile go bolokwa lapeng la mmane ya bana e le ga e kwa bose ka tše ena a di kwang no ga a tlhokofetse rena re phethagatša toka re tšea mohu re moiša lapeng la mosadi o mogolo ka gore re a ba boloka malapeng a basadi ba bannyane jiki motho o re no a ka robala gabotse ke nyaka go ya gae wa e bona so a re lekoleng mantšu a bago gore ke a maleba gore re ka šala morago goba ke a maleba gore re ka phegišanang ke dumelana le wena so mantšu a tate a gore tate o be a hloa re taba ke sekete tate o be a bolela ka baka la gore tše ba mo dirileng tšona kua ke ena a di tsebang mara potšišo ke gore na diphošo tšeo tša tate tša gore yena o kwele bohloko ka tše ba mo dirileng tšona then rena re swantse re te re latele dipeini tša tate and then re tle re te kgoletše mmello na gopola gore tate o beane le dipheko tate ke lasbone and lasbone ga e beelwe lefata so go ra gore tate o be a swantšane gore ga a hlokofetše ba ba lebale gore tata gore na o be a re ba mo tshwentše kua le gale ngwana ge e le monnyane wa bethwa ga a sene batswadi mose wa rumiwa tata o diriwa sela le tša sengepi ka tšona mara bona be ba swantše ba re ge tata a hlokofala ba tšee tate ba mmušetše gae and then ba dire dilo gabotse ka tsela ya maleba so moroka re tswalele yona mongaka o nape o ba fele di-phone number mongwe and then ba kgone go tseba gorena ba ka re tšela morago kae a ke go leboge malome ka kapa dikgaetšedi re tlo le thuša tšeeng dipelo le di iše fase moropa o tlolola kudu ge a ka ste thoma ke le nyaka le feleletše ke nyaka le ba ba reng ditumelo a di ba dumelele ba e leng gore a ba dumele ba romele bana taba bolena e nyaka ke go e thoma fase meropeng papa go lena beile ngaka o hlakahlakantšhitše dilo magagešo ge ke bolela so ke nyaka le theeletše
taba ya go lla nke e feleng e tlang le phetheng ditaele e tlang le phetheng ditaele go lla go ka se le thuše mama taba ya ge e le kgale le ngwaletše mo pitšeng tše kgolo le sa arabiwe se ke la fela pele mangolo a mo ke a mantšhi kudu le ya kwa gore ka mehla le ka matšatši go tsena ba batswa go tsena ba batswa go tsena ba batswa re le lebeletše re ya le lena ka dinomoro ene ke rata jwang ga bona gore ke ska wena santse o no tswela pele o re thietše nna ke tswela pele ke le tetša ka kapa ya radio nako šintšhaile difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 goba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 magagešo fihlang furugu ditaelo di gona go sasa moroka o tlo tšhaiša ka pela ka lebaka la mabaka a mang a e leng gore santša e go a phetha ge o ka tla llata o tlo makala re šetse re go kgatha ge o tsogile furugu o ekwa ba re moroka o sa khutšitše gobane la e bona gore ke nako mang o bo botse batho ba go futhiša ba go riela ditaelo ka mokana ga tsona basebeletsi ba gona ba sebeletsa ge o nyaka go phekolwa ka sekereke go porofetwa ka sekereke ba sekereke ba gona ge o nyaka ditaola moroka o natso ke a leboga ke lebogile professor ke lebogile balli ba rena ke lebogile babogedi ke lebogile motheeletši go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke